Mbega sana mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Thiri FM na katho cia mwanya ngoragwo na arua ngikuwatokeni kiri mubango jwetu jwa rumuri rwa siasa. Arikana rumuri rwa siasa ni rumuri rwa rwitha rwikwijira ntuku cia Sunday cionthe na ratwitha twitegera mantu tofauti jegie siasa na kinya mantu jangi ja maingi jaria twegie na tukethira turi na expert dene ya studio bara twithira twichanganwa nabo mantu yo jonthe jaithira jagita na mbere kuringana na topic ira twithira atwinio. Antu kwena arua twina mantu ja maingi tukwenda kwithira twitegera tukethira tukiambiria na mantu ja education kana kithomo andene ya ndiguru yetu ya Kenya tukwenda kwithira twitegera tuona kithomo gikaria atia gitite atia twitite bwega kana twitite bwega no ntugugie tu ni kwithira tukimurika na ra twitite bwega tukawitwitite bwega na twitite bwega tukawitwitite bwega na kwa hivyo tukwena arua tukomba kwithira tukiariri mantu ja kithomo na kinya siasa in general cia Kenya na kinya cia county yetu ya Meru ira itwegie. Kwa hivyo karibuni sana ndene ya mitambo ya Thiri 101.2 FM na kinya Meru TV. Wenda kwithira ugitwata rutero Facebook no twate rutero Facebook Meru TV Kenya, wenda rutero YouTube ugatwata Meru TV Kenya na kinya Go Live Africa Meru TV Kenya ugeta namba kuthrokerania na batu. Wenda kwithira ugitutumira SMS namba yetu ire ndene ya screen yaku ira ni 0748918901 0748918901 no ndingire na thimu eu no ntumire ni SMS na bado kinya rutero WhatsApp nombe kwithira ugingwata na namba wewe. Kwa hivyo karibuni sana twete namba kwithira tukiaraniria opinion yaku ikintoke maana sana, comment yaku ikintoke maana sana na kinyoro kuthugania itukwenda kuibwa mathawani jaku jari ugatia. Kwa hivyo karibuni sana nikienda twete namba kwithira tukiarania kiri mubango joro muliro siasa oni kama kawaida ritira kwa ribita njeri wa cheupe na ntethero ndeninka ndene studio ntukwena arua twina mheshimiwa Gakiboi ora ukromba giti kia MP ruterero ra Tigania West. Karibu sana bwana mheshimiwa. Asante. Yes. Na rutero rungi atwina bwana Caston Mungi ora nwe executive secretary general wa kiama kia NAT ndene county ya Meru na kinya na kuromba giti ndene ya county ya Meru giti kia senator na kwa hivyo akomba kwithira kinya wa kibare. Karibu sana. Thank you. Hata hivyo wasalimieni wasikie sauti zenu. Tambiria mheshimiwa. Wasalimia. Yes. Ibwega cheupe. Nikethie mutegeri wa Meru TV na muthikiria wa Thiri FM. Mbita wa Gakiboi Bensuda bumite gicigo mbunge kia Tigania West constituency na aranko rwira giti kia mubunge kana MP na ingwiritu muno kwithira ndi aruari ibwega nontu bwa kwithira wina uni tuendeleani kuthikanira mbire mumiru na mutiania happy new year ndio mbere kwithira ndia. Yes, thank you. Karibu sana. Ibwega nani kaji kikanyagaka kwira mutegeri wa Meru TV na rothikiri Thiri FM bwire muga wana sifue bere woni beto wa Caxton Mungi na nini executive secretary wa NAT ndene ya Meru na kinya ndene Meru County. Lakini ambere tuambiria nombi madam cheupe betikiria mbere alitani ba Meru bwega sana no twitwari na ithurano tarehe 17 na ibombire kunzura kaye na kure nyingi sana almost 6%. Kwa hiyo basokere nkatha sana no tubakunzura kaire kuonekana bena imani nani na inkuthugania ubambirie kinya karomba kithike kingi baketha wewe mbere go support. Kwa hiyo basokere nkatho muno na bavuria kofia. Thank you. Asante. Ibwega sana mutegeri ukumba kuthwa gicibiru nitiongera kana taura na tugeta straight kiri rwariro turantu kwena arua inkurire twina mantu ja maingi jira tukubanganiritie tuketha tugitegera mantu ja kithomo urakitite na mbere ndene ya ndiguru yetu ya Kenya na kinya tuketha tutegera siasa cia Kenya ria cithiritwe ikiringa mitwe sana na siasa cithiritwe ikimatantere mwanya mwanya cionthe tugomba kwetha tutegera siasa cia 2 term siasa cia 1 term cionthe tuketha tuitegera wacha. Kwa hivyo kwetha kumaruka mitambo ne itana mbere kuntumira SMS yaku rutero Facebook Meru TV Kenya, ruterero YouTube Meru TV Kenya na kinya SMS 0748918901 bila shaka ngomba kutankiwata SMS tienu ora tugwita. Kwa hivyo karibuni sana tete na mbere kwitha tukiaraniria na kwanza kabisa mbabiriri nawe mheshimiwa tukiita ki bwana Caston Mungi ndio tutegere kithomo in general kwanza kabisa according to you
kimenya kinya wene thiritwo gisupport antu babaingi sana kinya kimantu giki kithomo for now ara tukinyirite mwanka thai according to generally uriona kithomo gikariate system kithomo ikariate ibwaga nontu bwa kiuria kiu cheupe it is true kwena ito imbithirite ngi support twana twingi na kinya thai twina na babaingi muno nturene batiromba ku report babetite grade 10 the new system now kwena challenges nyingi sana last week nishikumbuke kirambumite iturari na twana twingi muno turarikiri vyombo vya habari achiari bari challenged batikumba wiki ana skuru but president na wire ana bonde bara batikumba kana achiari batikumba wiki ana skuru nonto bakoithira bari na challenges cia kimbesha muntu nagurire mwana uniform na mwiki chukuru hoping thina yingi ndi cia mbecha ika sorted out ana beta skuru gicigo mbunge kia Tigania West kuri na twana tuthatu ukumenya aciari barabwithirio umwe muciari akagura mwana full uniform na amwikia thukuru still kwina bangi aciari batikumba kinya kugura uniform yu cheupe na itukung'ang'ana ndi mutongeria nkung'ang'ana gutethia arankumba so kakera leaders bangi nontu kuri na mbecha nyingi muno kiri every seat kana ogitikira kionde twathurire kwina bursaries except for the MCA kwina bursary china woman rep kwina bursary chiri na MP constituency level na atongeria bau ibaleli muno kutumira mbecha iubwega kenda chumba gutethia antu betu matureni so burambomba kuwa kwina challenge nene kiri aciari especially now that kuri na crop failure nontu bombura kuithira ni iraurire alafu gicigo mbunge giakwa mbaririe na mbumite muno nontu ni nkumenya bura gukarika na mbua mantu yo ija ku reflect kinya kuntu kungi what they are experiencing gicigo mbunge gia Tigania West ya arimi bara bethaira bakirima nkandania irurire nkandania iria rwamirwe kana nkandania icierirwe ikendwe mwanka February rira ikethira chigukinyira maturity kenda nontu igutwika Kenya nitete maruri ya maingi muno ni lusite market outside the market international so arimi by challenge nontu barabethaira berigirite kwendia nkandania kenda ana ba report skuru ana bauna bo aciari batiromba wita atia kuona bia wiki ya ana thukuru nontu nao nkandania chieri February irio ibati kwambiria kuita atia kwendwa na skuru tin January yachokawa so kuina challenges nyingi surrounding issue ya kithomo mantu yo choka skuru yes. Okay, thank you so much. Bwana Caston tukija kiwe kwina antu bethirite bakiaria miario mingi sana baba ingi mraba kuwa free education ni kuti free education lakini ilietwa lakini weja ground kimathithio kuti kuonekana yaka education ye free sana orantu bakuthugania. What do you think? Ipwega ngicokia kiuria kiu kwenda gucokia kidogo aja mheshimiwa Bensouda awara thirikari kuthithia mbere nkwenda kuga kwina challenge nyene sana githomo na muno ni bethera gitagaira rutero professionals arimu baba skuru principals baba skuru na baba skuru bakuthoma buge kwina thina number 1 atwekere siasa kithomone watu Kenya president arenda gwikira siasa kithomone nutura kwenda popularity na itumbugo mheshimiwa kugaje uyu president na ugira antu bete skuru kinyera kugata uniform atugete bete uniform augete bete kinya bate na uniform kinya bate na fees bete skuru na ndi matoya kamenyero yari mbio skuru na enkwenda kuwa that is a big challenge nonto
challenge ile iko nyingi sana. Utakuwa na mbura ni utete na vyakula. Iyo pite skuru. Ana baba kaya skuru ponzema. Patuka bako ya skuru. Atu haithuru ibathome bate na uniform. Nuntu kithomo teo with uniform kithomo kia part is uniform ni part of discipline. Lakini ari gutuike ana baba kaya skuru. Ponde principal wekero ana wangu erona ndana baibete paka gitata. Ibete paka thome na bate na vyakula. Principal abenga erwe akuna directive president. And we are recently waziri wa education emphasize jana au alimu wakabuto. That means kwagira alimu kanya karimu bandike karatasi ni ate bokera bakabuto. Nenkwenda kuga alimu bana bo bakamateta maisha jana. Koko ya kuthirete ni alimu mbere yana na mbere everybody at least kubiriguza kwera ndikora mutute endesi marai. Tute endesi marawe. Nontu principal erwa mwana keya karira mwalimu akamwira werwe warawo twandimiti ukabutwa rukona ndi uratwagira mwalimu ishima ko ikubwinde runi nko kubwiri kwitha kwina ishima address professionals nontu professionals bo bekite ngugi ibo bekite ndiguru ureta kierothi mandagitari na sisi bo bekite mwira nontu musiasa tumba gwita agaita policy na akibaba implement baba la juju ko challenges iwireo. Now, challenges ingi bogoja ikithomo no still no kwenda kuweta challenges ilio mantu na mahuku. Any meanda as a professional twina thine nye mahuku nontu thirikari yawire ikareta mahuku na ndiki makike pakuga bomba kuleta mahuku na jombo kina yetikinye jamwe riu ndendo tegera na baiba skulu bakuthoma imbi bakuthomia ketha silibasi ni kuwa wewe kuthomethwa ura ta thomithwa actually ngucokerete nikatho nontu baingi baretia gisilabasi beta ku download content ile kwendeka beta ku download tema huku beta ku download ndire ni bia kwendeka kenda beta kuthomithia ro kenda bakipwana ana mbisi ko naitwa mkugani ntakwenda to politicize mantu akithomo kithomo kene nkerwe professionals bakimanage PS na director of education on the part of the professional ile gwitangugi baikire president atetheria na madam agwa gento kimwaje ujo kwena ana bena thina it is true kwena ana bena thina indiana nabo bageranirwo batwika bagutewa na bagwita na basoka bale thina nkuruki twenda antu bagwa nekiri mbesa cia basari mbethe baikara bwega mabatega bakona na babena ibatiyoringa siasa na basari ibategere ana babena thina nontu yani arendeta ndaswa mbesa ciakwa kamusara gakwa ndatetheria mwana fulani uju arita mbesa cia batetheria mwana fulani mbesa itikanekeri kwenda bare interested na mbesa iu nawe wili bakiona mwana uri agatetheka atia mbere kwiyo kinyete ukinyanirwa karaka atina kieni ana baba atetheka atia na kinya muciari nwe inkwenda kwinya muciari na root play wone mwana okuwa thia grade agweta grade 7 akuthiria agweta grade 8 akuthiria agweta grade 9 nubwiri gwetha we prepare nyoka menya mwana uri wa karate oyora mwana mwekore prepare gari amenya ko neterete kana we tutamba thuma kidogo kana akibanganagia kimenya mweri jona nketha ndina kana na riyo kuyebo mwe nyabategira wane akuru hospitali na rino ibanganagia turingana mubango bya kuthithietie ko nkwenda kwira jeri no ra wamenya mwana kwa ukinya naje uju at least mubanganagia na gantu kidogo nuntu netete ande gwikiuria uririe ketha kithomo free nkwenda kuga free education yathiraniria kibaki akuma nwe kwa na free primary education uweja aleta free secondary lakini nkwenda kuga it is no longer free nontu nya ni kwendeka ukoria jari baba gwita skuru iro igwe kithomo ti free nontu mbeze capitation ya thirikari ugite kareta nuje thirikari ugite kareta capitation first time ugite kareta 50% mbese ri buri kuleta second time wirete 30% third time wirete 20% na mbese ibiteja madam cheupe iteja rimwe bomba kuleta tunini pareta tunini na principal no athithite budget nene sana rira bathithie ya kura kuleta bantu jangi
recently nante gwetha TV ni ajuju ndethire principal mwetu ira ora jithai suppliers baba murete irio first term na into bingi na ndi bathingate thuthi baigirwe mbeca kuretwo cukuru na ndi beja agerio budget nya thubetwa twajana mararu yaja leo atugite gwitata ite gwitania na nuntu gwetumikeu bakambira gwita aciari mbeca ikora misemo ikithiwa ya aciari kenda na ndi betikiria bathithirwa ka budget plan kenda budget yo yomba gukiria no cukuru yomba gwita gintu kwou kinye ketha kithomo gikura free kithomo ti free muciari ro guthomithia Nigeria ithuritagwa free yake kithomo ti free kwou itutegera mantu yo ndene Kenya tuone ketha kithomo free o tuone ta kiombo tuika free. Okay. Thank you. Tukichoka kwa mheshimiwa ituonete Kenya CS Education wengo na admitted ya kwamba ana around 1 million or so ni ana bara bate funded like Kenyatta president no wira ana ibete school nyetha bate na uniform but kwina ana ba school na bando bate funded bate talirike capitation ile na kaniri school kitumi nimbi arua data ira batumire ni last year yana baraba ndolete ba kinini ya 844 so that means ana baraba rongerekere baberu kiri grade 10 bo batetalikire capitation ya thirikari na ndikio rigi kejira tukoria atiri nikionto thirikari yumba tumira data ya last year niba kumenya of course daino ana bethro bongerekete na ana baba kethro bate funded then what happens to them nonto kinyari bona bo batetikiria na baba kinyari ba ku president but iga kinyanto bare mone ana kuritenia na bara machukuru nonto ana bari kwenda kurana ba kwenda kithomo ni ba kwenda kila kitu ipo gache upe nonto kwa kiuria kiu kuketha kwina ana a million bate factor in kana bate kiri bracket ya kwithira bari funded that's an oversight kiri rutere rwa thirikari kana kwirina kangap na gap yu ibati kwa address no the same thirikari minister wa education na bararita na iria na bungui bakamenya kethira batumire data ya last year na thina yeuirio no bo babati ukarande utukua na bakamenya nao nonto thina ana twinio ni ate tubati gwita atia ku misolve nonto ana batibati kuria thina ana batibati kuria thina thirikari ni tumikirite position ineu na niye bati gutatua mathina yetu yonthe na nikaua narrative yetu ineo ya wita Singapore mheshimiwa nonto kutheka ndaberia the other day na watuite Singapore wirubaru na tutikinyarua ari oni ndi mtu wa thirikari two term na ndi kwenda kueleza nkaua twitite Singapore weta Singapore te weta na makinya tukinya it is systematic na Singapore tubati kuita na mantu jonthe ja development kithomo kiongo tukethira thirikari ni guki improve ikenda tukinya Singapore turi all mantu jonthe development wise kikithomo health mantu ya ujonde so nkua the back stops at the minister's door no bati ku sort out thina ujonde kinyate bati utwira kitera kwina cio babati utukua na bakamenya kitera ibatumire data ya last year ni ate babati gwita atia kuthiria thina no twiti bati kuya kiriana kana kinya aciari baikua baikua pressure yu yes so thirikari yongwa ni bati kuthiria thina yu cheupe yeah okay Manakasto ngongera ure oniko gwatana no kabisa 100% na ndifirie thirikari ikagera kire antu bangi reason being bongo ibayana baba ari grade 9 na ibagwite beterete 100% transition yes 100% transition na ibo budget gabata budget ra baba ina na ibe bageta secondary exactly so bagwikuda budget rete ana baba no ntibo betete secondary na ibo bengiri na ibo betete na grade 10 ko babwiri kwitha budgetete na ndi bagetera report
ya first week bakona kana bageta report ya first week ka second week ana ba report mbese ingana nonto mbese ibatarite ne bambajete tonto bejina de percent transition yentuka kida kitaki ne ko direct mbese ye skuru e kazi ye skuru mbi nonto nandi reba kugandi percent transition tika baije bageta skuru na kanana ko nonto nandi report ye kwe yari bakwiri gutwa mbesa baka ikie nonto ibeje na bangana yago ketha wina ne kumire ukona mwana omwateo nuye yakaririo ko mwikairio byo ko wenye tha gwitorio ngabie binge yakagitate akaro kamwikira nima lakini natende tukagwa na baka plan rononto itonete last week ikakiri michemani jurario rutero na Ivasha yo my MPs ibareta antu tofauti antu bageja gutsielesera nande kuringana na audit yo kuringana na bathithitio itronere CS wa education aiko rukiuru kia kithana kumenya cost ye mwana ira bethero bagitumira from mwana mwanka kinya university omba kuwa nimbe tingana watemenya thirikari ici akuwa atemenya ibo baita mbete mwana kumora primary class 1 itie mwanka university lakini CS nakuwa we atina idea nimbete yana mwana atumaira mwana kienda mwana akinya university arombete uthro agikinya. What does that mean? Natema tuyaja kuona kinya public nonto department ni eku and you don't know what is happening in your own department. What do you do? Oni kwenda kuga uyu iyi failure ne una ndiga kwenda kwa admit kithomo te free nonto mbeze banenga capitation union no atare Yes. Au gana ndikethira ni 70,000 au tara 70,000 atara 70,000 auge mwana atumia 70,000 tamwe atumire indwe yotara cost of living mbese nyingi nkuruki kwa gwe na right kuga ate kumenya no tuneja atire kanera mbese yagirite no tumuciari mwe gwita mbese iwi ingi na kiwa tithera kimenya budget ya skuru iriana aciari bagwitua kwa gwe na right kuga uningana ndaka ugatiri akendo twika open na no twibokera kwirwa berwa kithomo te free na bakiwe free iki automatic kwenda sokia hu akendo skuru akenda bwega makoeta skuru akau fee structure iria tubaitagia bet ana betagwa plus capitation ni thirikari akona mwana wangu et na batege average school tukwena different schools kwena day school kwena English and boarding na kwena ya national schools agete report yu no ero lakini ega very expensive mwanka igwetho na kigwetho no tu kinya budget thirikari yo ndio na mbele ile ku etona budget ibu kidingana thirikari ne kanete kwa en right kuga u enda akenda erwa kinya kamenda ya ruju ageto skuru ageta ile county director kantu babangi akamenyo skuru na ita ya fees na kinya ageta karatasi gati doctor eno tukweweti akadoctor oranda karector karatasi ka kena mbeze iya nenganaira tutara na the actual fees era principal bakarandi na chiari bakongera mbeza runtu ba mazo ya kwenda skuru amenya na tutara university yamwate menya nonto ana bari bazo tekabara na skuru bo ba mabeta gwicwira na bakobora na kaja na yongo akara arego mama thoma so it is part of education kwa o minister na right kugo asokiria kiuria ura kwagirite atubona kati akoringana wa mashimiwa kwa minister kuwa ate kumenya mbese ya na mwana abati kutalirwa ya alno umbugire atiri ko no kastil ko kuona ni akwena ngap minister wa ate bati kwithira akionekana atina facts no abati kwithira ina manto yonde ya kithomo njarene in the fingertips aurwa kiuria kia kukaithira na kumbo chokia aurwa kingia kukaithira na kumba witate uchokia so na bati kukarande akathithia research akaithira akimenya ministry ra akoranire aimiran atia nonto for sure utirigira ethira atina ati kumenya ni kuona ni ati kumenya ri ati kumenya kinya ingwiri ku abati kwithira akirita and so maybe president na abati kualilia
akona antu bamwe abai bo baomba kutuma kana batukuchie nyuma tukareo kinya Singapore na timelines ira I agree with you mheshimiwa Nonto. Na bati kwa ili antu ya bau kiri kethira ni sector ya kithomo kwamba kwethira kinya kiri the other sectors kukethira kinya kwina bangi still very clueless. Yes. Kwa na bati kwa ili boya antu bara baomba kumundirel kana umukuchia na nyuma spindi yerete ne oguketha Nonto ati umba kuchia rwiro wenka ati umba kurita ngwe wenka no monka ethire aina atetheria so na lili ethire aina antu bakomeane ata bawita atia bakuthithia Nonto ni aibu inene witite kurwa chiuria no te kumeane atia ini ati obati you can gwita atia imagine this comes a it's few very embarrassing. Yes, and it comes a few days after Kimani Ichung'wah ari uchumirie ringi na confront the PS for education ke public na mwira ukethro kwe ni department ingi na clueless person tukumenyibia guthithia EPS for education na that same day or maybe a day after CS yokeno akeza akerwa akagwinya wati kumenya ni betingana mwana thomanio cheupe ibu ndongo kwira atiri antu ya bana bangi baratumba kwithia tuti kumenya ibo bautukosera safari yetu Singapore pampa umeumia kidogo kwa president na bati kwa lilia akerea nyumba yes okay owo tukona ka minister akawaira president how kumukabira ndo ainde kugambeziri kwenda kajonde mana ile thirikari nekanaira menya wataka petition ya mbese nekanairwa asokia ataka petition yewe mwana ite mbese yu mbuga ili kwenyere 10% ili nekanairwa na mbese jonde kende ka so no mwanka aliare orokenda implicating just a minute ukawandwa wana tamukangitira kwegento kimwe mbije I spade kinya muthako kwa kethena rukonka mbura muthako kwende winai ndio kathambe nikethaira kathambe ndwe eta kathambe agiteatia so ankwenda kuga kwenda kuga kinya president na interested na ntubana na iye lakini wewe unaona mwaka mukabera ndo ageta kuga mantu mbese irite kuoneka ki budget ya Kenya budget ira enekanairwa ya Ministry of Education no mena education mekwina basic na haya iwe university kenda mwana thoma kinya na ukunthe kwina mbese ira kwirikwetu maira na ndakwa thirika itenekanaira muntu yuka kithobe free indi aciari betagwa mbesa ingina so minister kaino thingatara mantu ya aciari na yo ira ciejagwa arinde kuwa kithomo te free na thirikari kiwa free akwiretera thina na kuretera thirikari thina ikyo kuwa gukabira president teka kuwa kumukabira no tubakingi no tuno mwanka bwetania nae na munene oku no mwanka bwetania munene oku ombo kinyambia the tent akuria uja kugare biende the tent na no getha icoka ya kiuria wenka number 2 enkwenda kugweta kiri au MP Kimani Ichung'wah aye PS atumenye ura kuga kinywengo atamenye ura kuga kwenda dikende gwinyongo nyethana kuga u atumenye ura akuga nonto araugire amwira skuru fulani ina antu magana jana ina alimu banana engi na litani ba now nguge alitani te Ministry of Education ne TSC ni independent ne kana irai wena ari nonto kurure sire nonto wena kulu atamenya TSC baba bineke independence na ibaba ikagia ari muskuru Ministry of Education atina nyamwira buru atemenya ikyo kona ya ndene miro na nonto na gweta county director kwena county director of education kwena county director TSC county director TSC no ikagia ari mundene ya skuru kwou kinywa nywa gwika imo gwika uru akenda weekend akenda athuki ongi kwou balance ni buri kwethera rero getha bondi bathirikari bagwi kwetha be consultant nyamu kwibira bati bwi kwetha bakiura na ira mbere antu okay
Katuje kuruterene rwa aciari kwina aciari baingi muno bethirite bakilalamika bakiuga bateko understand simbi iyo ngo nimbi na obu ategero kona aciari ba confused nini yeyire exceeding expectation yes you mutiari kinywa muri nimbi imbi biongo mwana we arari abyo kana ndana arakurugite kana mwana una arakurugite atikwira bila kumenya naka kumenya agisukuru ira ombete kwitwa niko lakini ugotegera ana aciari baraba ingi batekuelewa kinyimbi biongo kinya stem we gwitwa stem aciari baba ingi batekuelewa imbi stem te aciari yake in fact kune nyanda omimo kyo body stem imbi batekuelewa imbi custom miungi no kuthwania pengine aciari baba tere create awareness before mantu jajo onde jakarika kenda at least betha bari kuthomithio na bamenye imbi yo yongo mwana agwete nontu mbere turogwa mwana mutiari akamenya mwana kwana agurukite mbi akamenya ria ugatigati ivo lakini dai biegire ile mutiari ndono ya rati atore ko mutiari umoto ri nyakirira muno akiwitu muno kwa wete itionde awete itionde ntakumenya apetite ya mwana na muno na kurukite nande wategera atiari gwatuka kinyoko uri mutiari da imbi muno kya kuthoma atomba kinyoko eleza nimbi okiokolele kiri statistics ila sibithitwe 90% ya atiari badu abo bate satisfied na grading ila yegire kuya CBE na kinya urana ba place rokini masukuru mwanya what do you think is lacking kiri education nonto kiri tete confusion kambuge it is true kuna confusion nonto bainge berigirite kithomo kya grade 6 ora kera wage kuma na bagitangirira sema watu karizo ya grade 6 na umire berigite nyangirire no we kagitata ekaumiro no we kaumiro kumbe kijai na mantu jangi nambuge te achiari yake biri ministry kundas kinyoka bori ora kuri na ndipo kwa togeta tukimenya slowly na uye kimiro tukiuga kathura mwambia nako naye na murigia nako ana we babambirie mantu ja utino babambirite na bambirite simbi simbi si babambirie eta ina thina tukiuga kinyanto anete na alimu baba benefit baba ira bingi bya nyuma lakini ukayora ithana ndi kinya grading system eu baingi batiomerewa ria twathoma kwa murito ugatumia 9 niwe thera kai ai 9 no to kwa extension 1 extension 2 alafu kwa credit 3 credit 4 credit 5 mwaka credit 6 7 na 8 yale pass 9 yale F na ndi mwana wake thera gwete F cionthe na ndi 9 times 6 imbi no to the best yatawa the best 6 so auga mwana kwa inganite kigerio kionde no to according to mwana bwiri ku mutiari bwiri ku there 1 niyo nini nkurukie ya 9 1 okay eko na ndi mwana wagwete 9 atikumya na mwikira ngari na muyuru sana akeyomenya akeya mwana karigetie atikite time ande with the same scenario ewe kuga mwana muciari ubagwete mwana thiete bwega sana gwete muciari wa mwana kwa aragwire kigerio ndiko minanga munkia ende kambuga atire menya ijita wa teething problems the grading no tunandi baba kagirwa mwanka jo grade baba kagirwa grade mwanka jo achieri bakere abara awe no tibonete bungi so nteba mbure muno to gento kyamba iria muno ke matatizo gento kionde kinya utinya TV yejite we utinya kamemera tu mento yete muntu eta ko nanjira etathikiritie na nuju waigwa karembo gake gakoria kende yo thikiria akinyanja ambuge problem teething problems na ikathira endi na kwikithira wana betu no bakoreo kana ariko endi baba grade 9 na grade 8 gucoka u obatena thia bena thina utinya makuya ketha aja kwija thina no ariko no class ki ability kuma na thiguru kina thina no atega na ndikinya arimu baba grade 10 te baba secondary te kaba batena enough training ya CBC
ati enough training muntu nandi rogwa vetari tooling baithomithwa gantu gaka isana so bangi bemenyera mantu njirene bakeya they are catching up with the by watera mantu ora betite nuntu ataga ba primary bonthe marandi baiteri tooling nyingi sana ko nandi bamenyera mantu jae ya CBC baitete nandi nende kinya June nende kinya senior school grade 10 ko twina thina mantu yogore mantu STEM twina thina special school ya school na tira sima bana nuntu jingi tina lab tina bina ndina mwana oku ora mbugana romei eto skuru njega area ina the three pathways lakini akijaje huyu itio cio the marande na no hakuna mbesa tena yo wotega ndana baba achiari baba tio ziomba na bethe bakurukite ana baba force thwa kuthoma kithomo kira gite kiao yes ingutikane nawe nontu mushimo kinyoga tegera nkathiti ya icho neuga kwina ana baba ingi sana ukiawita skuru ura singrade na cluster 1 2 3 4 5 and 4 ulitoka trima chukuru ira nene itena ana baba ingi na kinya itianthe bado itena ana baba ingi lakini watrima kirira nene na chino nto mwana mutiari ate kwenda mwana weta skuru iji kwibaba kuchiumi barawe na mbecha baka itenya mbecha kenda mwana omba kuita skuru ira nene considering twanya to skuru iji nene twaja ni kidogo sana kulingana na ministry twaja ni kidogo sana lakini kwa tuika ana baraba ingine ndipo kinya bakirukite na batombo kinya na ndo baraba ingi baraba tena mbecha so gatia kiuri kia what happens to quality ya education no ntunandi mwana no thero na umeina na rakurukite uibwa bwana mingi akiuga lakini kwa tuika tombo kinya nara so na skuru iji na citigere ani ndatiande mwana oju akomboka chapu na umebora bwa we na buka na kagachoka nyuma Ipwa ano ntu bakiuria kiu o Caxton aua each on the teething problems cia mantu jara ja kuthuranirwo kenda jabua jauni system ya kithomo na otiga kwirwa mwana netite ndi mweshimwa nkero mwana netite grade 10 na bati ku report na atina kina nga provide honestly more than that ndaomba kuremwa ikumenya ni atabungi kuendelea na ntu maybe ana bakwa last born ari campus tandia so ntira ya na first hand interaction na mantu ja kithomo kiriku so twinde no tugetaniria na system owe kari tukokinya amwe tumenye na kuithire tugusetru but mantu ja nao jari choko kithirikari thirikari igeri ku balance kenda gutikethire kwina ana bakagia low quality education kana kithomo kira kitibati no ntu bakwithira iba kuinyilika bati na mbecha cia kugura mbecha extra cia kugura mbi cia kugura twanya system yetu inio ya this now new system ya education actually is the best ikaya kwa implemented neka ikabwithwo bure bati nonto ndina experience ya IGCSE ana bakwa babwithitie yo it's a system whereby itegaira mwana wholesomely ni kwalilia mantu ja mwana sports ni kwalilia capabilities cha mwana all round unlike the other system wetu rari niyo iralilakia side ya academics koko atuika mwana aikamatana na mauku ya maingi a concentrate kiri biraichi maukune so tukaulwa kethera kwina talents ingi ciana ibati kwa developed no tukinya talents nowadays ni ku anira ana a lot of money maybe sport ja soccer basketball na iwingi chionde system we inkuthwanie kari nao ikarije ja iunkua IGCSE kana British system of education kana American system whereby itiale lakia mwana urati kuumbana na mantu ja kithomo ri
imbi bingi aumba kuona ira yumba gutuma earn a living decently ina earn mbecha ikubwa. So sport ni a way of getting a lot of money no career we very comfortable maishene. So nkauga system ye thirikari Kenya kuiritaniria kabisa kubwithia all what it takes na ku streamline manto yonde. It can be the best system ira ikaumbothethia antu betu na kururana mathuganio in all ways. Urati kumba tete burato aria tu kinyiritu mbuwe gitarietu wabwithia kierio wakuluka ukugea grades njega ukerwa you either do be a daktari kana engineer kana pilot those ones system weke ya na mantu yatiri ti lazima we a doctor engineer kana those courses yutu ichio nene ikeya na mantu ya kuwa atiri ya ku identify talent ki mwana sport iri ku mwana endete muno ketera mwana igochore endete iri na a way of identifying that ikona mwana o ari good in art or something ukuona so thirikari ni no yotu no auto choka ministry ya education ithire ina antu competent antu bawichielewa na antu bakumeane ataba atia na again in ku invest ki kuritana nontu kinyagethera ya education minister itukumu castigate na inya tukiwa is clueless kana PS ni clueless all of us tuika 13 kamwe tutikuelewa imbibio ngo biupietete ate biejete kwa nkuona iko kwenda kinya kethera ni minister officials ya bau bakatengerwa resources na bakaritanwa bwega kukethira training ikuthithwa proper kenda muntu ethira ari ahead of others ari ahead of us tomuria kiuria na kumba wita atia na kumba uchokia then tuga trickle down kiri arimu nabo arimu bongo ibabati nabo kubwithirwa proper training bakaonwa what they expect how to do it kendende mwarimu ategete kiana kirasine kutweka abakuriaranira kana ambiriria ku pump in wrong material ibirara ritana ke system wirengi no bia kuritana mbi ino tukethira twinde turi in a state of confusion. So inku aikubati kwithira co-invest as a country kana thirikari ni bati co-invest so much in trainings ina kinya materials ikethira irio cha kuthomwa everywhere ni arimu ni ana na jabuende motongeria kuwa mauku jata kinya thirikari ni oiritanirie kethira igukinya materials in good time real time kokethira into biukinya skuru rirabietete atia rirabi batere now tweja Meru o mantu ne yakithomo imbuire kwina serious drought mbere tu ya Meru mbere tu discuss mantu Meru no kithomo ne kakwenda kwa mantu jabia kurea thirikari ni bati kuibanga still nontu thai ana kwina ana bakure moiweta skuru nontu bakwithira kutena bia kurea mathukuru kwina irio bibia special program ibibati distribution niyo yongwa ni bati kwa streamlined na mathukuru yaka considered mimbi nkuruki kana kethira ibia kurea bigurwa bikagurwa bia kurea enough tukanyiriana skuru itugietera mbura tuona ni atia mbura yakara na kithira bia kurea bigeta atia bikambiria kwana as we take care of antu babari maturene thukuru ni tegerwe muno itialelu muno kibia kurea nontu mwana no ete skuru kinyadra tingwa kana mwikuria nontu kwa mpara nya muchi utebie okay kujua kwenda kuongera ni akwenda kuga aja manda mugira na no kuritie teka kurega najo lakini akwenda kuga kende everybody akimenya imbieta kwa CBC ni atatumbo thini
muciari jo etano muciari ni kutiria responsibility ane muciari ni kuti Yes. na ndi nkwenda kuga principles betu na babo bange bakenda aciari betha bamenya what is expected no kuona tukutu eta clinic ide antwana ndi gwita kundirio na kamwana ku chemistry atithite wega kwanu je madwaye thaje na ala nandi ekethe intuko clinic ya kwira aciari what is expected ii mwana kuwata ii imbi no ntubajone TV ake batajionera na utwike o class aciari beya ba class batonyo class ine mwalimu waketha nanda kabaite thiruma tujaya kwira bakirigaira emandu ya simbi akaka bothomithia na bathomithia language abakere wayo hawa basic indi na ndiye muciari tha kimenya imbierigiri na mwana wewe bagota stem imbio bakirwa ba grade 9 babe nange bothe bagokenda aciari bothe betha ibakumenya nekethe thirikari kajukie kariu program kethe kithomithagua cukuru cionthe kenda aciari batwika enlightened no tutestura aciari baingi batije aciari mwana wakamata agaikia cukuru murikana yambirite bakiarwa aciari bairike tuma bakiuga bakorera matumbi bakorera nguku ni ararutwa mehera bajunga nguku egeta kathenjiro cukuru kana muciari akerwa atethie mwana kubuithia umwa iu requirement ya syllabus muciari na wati mwana kwita ate kubuithia umwa wa ukamutethia kubuithia yani ukaigua kinya nthoni nyingi muno mwana eyire na mwana etikitie mami kana baba utethi umbo murema so na ubukwirwa bubwithie mbi homework na mwana riu weta ukaanganga uwe utikona mwana orana kulusi kinya confidence lakini ambwe ateragwo mutetherie kuthithia umwe lakini weragwo mungaindi natoka no mukaria thithia ate kamame no bana mingi karega nawe yako kungaindi mwana karega nawe mwana akuria atiri akathoma gintu akurie baba inasema nini ama nijaze nini mwana akuria nijaze nini ndeke system wewe kitambo mwana ne mwalimu ndeke system wewe kitambo mimi mwana neza akwira mami itwero mathabu ya na mwana atikumenyera mathabu ya tara wakarande wa mwana ya tara lakini kile ukagote kumenya kwena ajiari bakina ndi na ajiari babete bambere ajiari babete bambere bari okwinya nandi bari oku yes ku achi mujiari utiye nombi ari okwinya nandi kwibonya bana bojowe ojo tumenya nombi naro ko ute expect amenya mantu jaiko ikyo kuga kinyera kwa syllabus ne kariyo tuomba guinterpret la syllabus ihuru ate mujiari athithia mwana tutiomba mantu jamwe na ikyo ndagwana njara mugie mulio mwalimu abwe kuthia nathithie njara mwana abwiri kwirwa for example ututamenya na ndi mwana okwana kurukite ekagita kunya kwetha karia tutamenya mwana gitite atia na hii rwande ni ajuka gwere iguru sana ona ndi bete bewe gwitwa iwanuri iture imbi mwana narawe narawite tionde ona ndi ari moju kintu kwere clinic ni kuwa ni tukwe kaje clinic ne ku clinic ndi every school ke na clinic ndi kuna kiuri nkwenda kuria bwana custom na uore ruterene rwarimu arimu batu kuiba itane aciari bobo ngobe na knowledge kungana ya mantu jake ndabaitana aciari arimu no ntindonete bakiuga atire yathaitu kuwa mauku yatireria tira kinya skuru arimu ibara ndonete ngathiti imwe kiuga arimu bongo barua batukumenya time batomenya kuthithia time table no batukumenya bakuthithia time table na nataba baterenya kuthithia time table ya interview ana bo bejite kuthoma do you think inyari mu bongo bena bari equipped well kuthira bongo ba mielero na beta kuitana aciari wega oni gwetire mantu jo ndauga arimu ba secondary batena knowledge no tubaige batambi bogukuwa bakiugo bataiba gukora ituri no tunali lituri nyeri ambira kulingana class kikiro no tu barande ba grade babo thomithia subject ndene ya grade 10 bageta lituri wetha lituri ngenda ba membi bakuthomithia na ndo kotaga muntu tarari kitu lituri nyati menya ka thomithia kithomo kire guru no tu ndingwa ndotaga ndene senior school nandi senior school kana secondary school kwena rikenda tuberewe imito kugira senior school kwena grade 10 ogeta awange
kwena form 2 Yes. baba leto grade 10 baba ngi baleto Form 2 bageta itambere beto grade 11 baba ngi kwena form 3 kwena form 4 nukuona confusion iwero. Yes. Kwau naiko mbugira no tomato ya muno bakora system uri akali especially ana baba ngiriri tena ndibo baitanite bamwe bakwero nyakuruki ari mu baba iku bamwe bakwero system uri itetekiria no tibambanite ayo thiguru no tinkulika na ringi twali skuru kwena mathabu twambira kira wa new mathematics tukira wa set ndiyo le skuru le lakini kagita kau mathematics kwa na new mathematics na ability ya kirasi getu ende baba standard 2 batu me new mathematics na eto ambilia new mathematics mwaka to ya kugerwa yo standard 7 eto gitana haya eyo new mathematics na ndio soke wetu alternative ways na alternative B imo alternative B yo makuru alternative ways ya meru kwa ende kagita kana twathoma lakini yakwenda kuwa kinyana ndi kwena confusion yu arimu baingi baba tagitaba bati umenya na baithomi kwa go bakundire kithomo form 2 ondire kithomo ntumwana kagerwa form 4 na ndo atakinya form 3 eteo form 4 eteo babagire kithomo kira ikuru kiba mangi beru ikyo kuga atiri if it is possible na twagire kwera arimu unkagira kubera u anu twana batu ajiari batu menye imbi ibatikite babado nyaba badomiria basic kithomo kia form 4 kia grade 10 na rero tukugana baba yete na ena ba test secondary yake kinya bapendene ya junior school untiberigite na baba kagia kiona bakagwata bakagwata this nyabo kwebere bakienda itajiari baba bi mwana werigirite na ndi tukagwo atisi twali wega kenda chiari bakija bakenda na ndi we baba bathomithia no tukwe bayimbi nandi atiri baba nekera ati basic knowledge Okay, so in general what we kithomo kina thina kina confusion na ikikwenda kiolele tuboega kithomo kina confusion okay kithomo kina confusion okay haya iboega sana gakwenda tumaruka rutere rutu tonyera Anthony angira ntumukona time atono keko matoka mbere twitakiri break mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Thire FM tana mbere kuthira ugintutumene SMS yaku kiri 0748918901 idene screen yaku rutero Facebook Meru TV Kenya rutero YouTube Meru TV Kenya nikenda gichokera ona tuma break mithira nkiwata SMS yaku tugitana mbere kuthira atukiaraniria lakini kwina kiuri kimwake kwenda kurikia kithomo kimwake kanini tuna second imwe please do you support manteja arimo baba senior beta kana ba junior beta baina baimeta autonomy ira baromba kuwa batikwenda kuthira bairungurwa ma principals kana mind masters ba primary abwa ankwere gwitegwira no twina system wi mono mbere nyara atwari ikwa ina aribo primary ongasta 7 nwari kuwa kithomo gya kuma form 2 form 1 na form 2 baba gerwa beta kithomo kya Kenya junior turuka kwa KJ ikwa ina temu wangi na kwibangi nya bathomithia ire form 5 na form 6 no turukwitha kwina gintu gita autonomy so kiuni etiburi kwitha gintu akiu etiburi kwina autonomy ni buri kwitha ona ndi antu ba graduate bageta baithomithia bantu jaiku whatever it is demure gwatwika ekuthomithia riu ikorane syllabus university baketha bakimanya imbibe ite kuthomithia indi mantu yo autonomy tiugwira na kwenda gukuria Madam Cheupe ndendo tege tuge na ndi muntu ni ndi andikira ndi atara andiki kairi atathire jamii ankairi andiki indi na kwenda autonomy na ikora skuru amenyera atwika manager to mona kunenga tatagu experience ya kama wao experience ya mwana wako Ebenye kinyara toto chwangu wera wa itugweti experience ya miaka ndina ndoko ni kwa mpango wenga ita experience ina itayago experience ya mwana wako mara mo tu experience ya mtu na mtu no mwe tuera kwa example mwe kurunga kwa hospitali atweka kathinjwa kwa the operation bed ende
era ndagitari weja jaku yaku nkwenda ukwira ndagitari ja jaku amwe ndagitari ngukira no tuntathinjwa kairi ndagitari mamukwa mwira mami ugakira kinyani kwa ntathinjwa ngigwo mbere mwekuro kwirire amatuka mutigana ariku na ina tutumba kuga ke management tuje ku experience na bai na system yetu kenda twero manduka yokareka wero atwa kabutado ganagia gutuntu guti experience indora bageta baikura no tugana ndi no tuyukie principal na deputy na inkwendo tegera nandi reka no gwetwa senior school rire gaitie na rari no tunandi gakinya mwaka grade 10 grade 11 grade 12 ikinyomu otora meketha ikuno tunandi CBC ondo tukwitha tukiarairie kou itu tonyerene system no twiteni ngugi system irero na ankwera itumekya rimwe thirikari atubora yembie tumite junior school etweka domiciled in primary school kwereki wewe tuma kiambesa betete bombe grade 8 ore gwetuma bombe grade 8 bete grade 9 ore gwetuma niki no tu system bombe te betete ayo na mbese tingi akire batu kyande mathando ko yakagura mbese kwingia kuruka yake afo mwaru ke betete agwangi ikyo kuwa kwene tuma kiu kwa thirikari netegetho na yeri bategete bo kenda at least mwana atithage ne tuma kiu ya mbese nyingi no tu primary ali na itiria una ndake ya gwita na ariku na ndo tukua no na ndi I think that was the idea no to Kenya no to kwa na public participation almost 90% bagwita effect big and homicide in primary to grade 12 inatweta ngogine kana university inatweta university teta university ibwega sana mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Thiri FM tuketha tukijukia kambreki kanini ona twachokera na tuketha tugichokera na mantu yegie siasa ase county ya Meru na kinya ome county ya Meru Kenya yonde tuketha tugitegera mantu ya thirito yagita na mbere ukethera kumara kwa mitambo ne lakini tena mbere kwithira ugituma SMS yeku akiri namba guko na ndene screen yeku ya 0748989901 kethera kimegwata na nyero Facebook antumire SMS yeku Meru TV Kenya na bila shaka tuketha turigimewata kwa kwithira kumara kwa mitambo. My name is Michael Maina, the Senior Principal, Mokiria Technical Training Institute in Meru County. I want to take this opportunity to welcome each one of you to our graduation ceremony that will take place on Friday, 6th February 2026 at Mokiria Technical Training Institute grounds. The guest of honor will be the Principal Secretary, State Department for TVET, Dr. Esther Dhara Moria. You are all welcome to celebrate with us. Thank you. Mokiria Technical Training Institute, class of 2026. Hooray! Ingia mwaka mpya wa 2026 in style na Daka. Jishindie mara 5,000 ya bet yako kila dakika 20. Draw zinafanywa mara 3 kila saa, mara 72 kila siku. Shinda instant cash na bidhaa murwa kama fridge, cooker, car wash machine, popcorn maker, blender, microwave, home makeover na shopping vouchers.
unaweza kuwa milionea kila dakika 20. Ni rahisi sana. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440, account Meru. Amount weka shilingi 20 hadi shilingi 2,000. Happy New Year. Win big na Daka. Know your heroes. There is nowhere I sat down and I decided that now this is what I want to do. I just found myself doing it. Even before I started running, I had already joined Kenya Prisons as a prison officer. I was a professional athlete for 20 good years. My very first medal was in 1999 when I represented my country in World Half Marathon. Silver in 2004 Olympics, 2005 a silver, Helsinki World Championships, gold in the year 2007, championship in Osaka, and a silver in Beijing Olympics. I have been well celebrated. What I believe can be done differently is that they need to be taken care of, and first of all, they need to be educated. I would like to urge them that one thing they should pay attention to, they should not get enticed on doping, because those shortcuts, if they dare to take the shortcut, they'll come to pay back. Know your heroes is sponsored by Daka na Tatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Know your heroes. I started my career like when I was in high school. I remember when I was in high school, I once became a national champion in 800 meters. I went to East Africa, I brought bronze. I became the national champion in prison championship, 400 and 800 meters. We went for the nationals. I became a national champion in 800 meters. I went to Accra, Ghana. I think that was my first senior championship. I became number 4 in the finals. We went to Cameroon. I brought silver medal. Sasa ni kama klasi yangu ilikuwa track. Nilishindwa na hiyo klasi ingine ni track. It's not an easy job, let me say so. You have to balance the family affairs and the track affairs, you know. Mtu anakutaka kwa uwanja, mtoto anakutaka kwa nyumba. So it's not an easy thing, but you have to sacrifice a lot. It's all about giving out your best. You sacrifice a lot. You'll have to explain to them like, I'll not be there with you for such and such a time, but when I'll be done with this athletics, I'll be with them, yeah. So in athletics, you might win today, tomorrow you're not a winner. But that doesn't mean that fans should should lose hope on you. No. Know your heroes is sponsored by Daka na Tatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Know your heroes. I happen to have come from a family of athletes. First and foremost, my first cousin, who is Wilson Kipketeri, was running 800 meters. However, you know, he changed and ran for Denmark. The late Henry Rono was my uncle as well. So I was fortunate to come from a family of runners. I won World Championships in 2006, World Indoors in Moscow. I won silver in 2001 Edmonton, Canada. I won bronze in Birmingham, UK. Of course, the big one, you know, I won in Olympics, Beijing, China in 2008. So I was fortunate because I had people who advised me that, Wilfred, there is importance of you continuing with your education because there is life after athletics. And therefore, I finished high school, I ran, and at the same time, I was able to pursue my university degree when I was running. I've done commentary, both in and outside the country. Why, when I encourage people to run, I ask someone, don't look at your body. Just, do you have the will? Do you have the determination? Do you have the discipline for you to be able to achieve what you want? If you have those three things, nothing will stop you. Know your heroes is sponsored by Daka na Tatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. We are in a school Kileleshwa kindergarten na bila kupoteza muda nitakuwa nazungumza na mwalimu ambaye ametukaribisha hapa siku ya leo. Naitwa Margaret Wanga. Mimi ndio nimewekwa kama the center manager of Kileleshwa Day Nursery School. Nataka tuangalie vitu ambavyo vimeshughulikiwa na Tatua Tatu. Tunaanza na wapi? Tukianza kwanza kuna tangi pale nyuma yangu.
So watatu has made it that sahi piping ya maji imetoka from the borehole to that tank, and every day tuna maji. We found there were some needs that were not had not been highlighted, and even if we make the ablution blocks and we leave out some things like the hand washing center, most of the things did not cater to to an age group. So we thought it's better to just give them something that is for them, so that everything, the toilets, the sinks, all the equipment that they're going to have. Igita rĩaku rĩa gũtetheka nĩ rĩrĩkĩtie gũkinya. Arĩ ũkaigwatĩra bikibiki na kogori gaka nini gaka ũthũ. Tiger Captain Motorcycle nĩ tũkwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twĩna mondero mwerũ mũthongi Captain Max 150/30 ĩtĩnyunya mauta Kenu Kaira gwitia kĩbari naku noja kwĩna ma. Nĩ tũrabũretere bikibiki ingĩ ithongi mũthemba jũrĩa jwa stima koga chanji ĩtĩnyunya mauta na nĩ tũgwatanĩrĩte na watu credit Sako baria ukumba kwithirwo kiria koguri kanini mantu jakabua kiria gikwendekana garanto mwe na ka deposit na kibande KRA pin. Tiger Captain Motorcycle twendene ya mutindo kangangi o aja gaitia musigiti ringa namba eje nikendo karani na bautwe nikendo gatetheka ija ucionere into bikibiki niyo eu twina offer me Tiger Captain Motorcycle endia ba bikibiki barabara nkuma kathetu ni Kamero. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. My name is Michael Maina, the Senior Principal, Mokiria Technical Training Institute in Meru County. I want to take this opportunity to welcome each one of you to our graduation ceremony that will take place on Friday, 6th February 2026 at Mokiria Technical Training Institute grounds. The guest of honor will be the Principal Secretary, State Department for TVET, Dr. Esther Dhara Moria. You are all welcome to celebrate with us. Thank you. Mokiria Technical Training Institute, class of 2026. Hooray!
Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na Theri FM wakaigwa kuri no ntobote okugwiria kuma kiri programu ire igweta ruone na ndi no tume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutvcomplementcenter@gmail.com kana turingire thimu gukurukira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Karibu ringi mutegeri wa Meru TV twite nambere kwitha tukiaraniria kiri mubango jetu ja rumuri rwa siasa na itukwitite nambere kwitha tukiaririria mantu jegie kithomo na urakitite nambere ndene nthiguru yetu ya Kenya na kama kawaida tukuona kithomo kibatire kuthithirwo mo kienda kiumba kuthithirwa kigita nambere urakibatire na narizo cokera tukoba kwitha tugitwanya ruterere rwa siasa nikienda tugategeera siasa cietu cia Kenya ikariate cia Meru ikariate na bila shaka tugita nambere kuthithirwa tukiaraniria ita nambere gutuma SMS yaku rikana kurikanio kaire ni Meru TV Kenya gutero Facebook gutero YouTube Meru TV Kenya na namba ya SMS ndene screen yaku kwamba kuthiro kintumira SMS bila shaka kwamba kuthiro nkimegwata tukiolelia some few SMS rutererwa Facebook kuna mtu gwitwa Naril arimbira they have completely ruined the education system or sector. Hui Naril arimbira ibathukite buru rwa education. Kuna Cowboy arimbira Meru TV mambo yote. Jerry ask Bensunda what happened overnight for from 1 term to 2 term. Ama watu wamepewa pesa vile tunasikia wengine wamepewa pesa. No andungite ni. Mashua giorgio gyaku ngiathoro gichokia then kwena mtu gwimira ask Caston Miungi whether not wana support walimu wa JSS ngotikikira torikino chokia walimu wa JSS kama wanapewa autonomy then Karo Kimathi thank you so much kwena mtu Jeff arimira watching Meru TV from Kobo Assaudiment say hello to Meru Senator Bwana Honorable Miungi. Then kuna mtu gwitwa Irene arimbira salimia mheshimiwa wangu sana na mwambie 2027 tuko na yeye. Tigania West mambo yote na tunajua utatufanyia kazi. Hibwega sana Irene, impressed to see. Thank you so much. Tuned in from Midheru. Lilian akambira say hi to Caston Miungi, incoming Senator Meru 2027. Thank you so much. Julius Murega, big up to sana kumatoro Nyeri Town. Mureithi, thank you kumatoro Maua. Kuna mtu gwitwa Annabelle akambira following the program. Mtu gwitwa Susan akambira niulizia au viongozi watoto wetu wataenda wapi? Juu jana tumeona serikali wakisema 80,000 ya watoto bado wako manyumbani hawajaenda mashule. Tumeambiwa masomo ni bure lakini unapata kununua uniform kupeana pesa ndio mtoto wako aende shule na pia ile pesa tunaitishwa school fees ni nyingi sana, so tunashangaa elimu inakuwa free aje. Mbwete zogie kiu tucokie tuga thirikari ni ekwa kithomo free indi ni reality free. Very true. Mheshimiwa 2 term na 1 term urako wakarire ikwega no ntubwa kiuria kiu kia mutegeri wa Meru TV
Uni utembeca ndanekerwa na ntikumĩakĩthĩra ninekanairwa nontu nkia ku make decision ngitaigamba kuringana na mtasamo jokwa jurankuona kana burankuona siasa ibuo chiitite ikari now kwalilia mantu jaja 1 term na 2 term uni ndirari kiri opposition true lakini mwanka thaindi kiri 2 term na ndingarine kana ndigenera itite Singapore ndina imani twakinya nontu kuringana kinya na burankuona ona mantu yakitaita tigaura kwina kelele nyingi kwina mantu twekirwe mathuganione antu bara kura plantwa mbeu ati thirikari thuki kabisa na antu bathura thirikari na ikuremete kumienda lakini ukaya kwalilia mantu critically bombere nkompare opposition na thirikari kiri the united opposition for sure cheupe uti mtu tukuona ina energy ekuaomba ku dislodge president turatu inwe so au without a doubt President Ruto atina challenger Iuni watanilete united opposition bakaita mtu mmoja kuwa bando nuko na batina that bana laisi bonde ombere no baomba kurita ethira amachi enanjira tukuona president yainio na kuibanga kura tukuona etete atia aibangite utiwe na yawi mantu tumba kupingana mtu akaua unongi akaua but time tells time clarifies yawi mantu tukeya kuona tu nontu election ni next year 2027 yawi mantu jara reality keja na twamiona united opposition mwanka thai bila tukuona kutikinya sera bakwendia nothing bila tukuona ya urainde abaongozete thai DCP kiongozi wa DCP bila tukuona kiriro every time kiriro complaints na hivyo hiyo mantu ya karikiria arambere igitare ya campaign uti mtu ndonere ai campaign ra karisi kanera antu bambere north candidate ura tu frontete abangite kubwithiria wananchi kana kinya wengo ae wakanya kagui campaign ra antu betre bara capitalize on Kasongo aende Karinda aende anga aende yucho siasa tuonere bakiringa mwanka kura ireta atia mwanka kura iraringwa bakethira siasa yera ni obeyite niyo ya kuchindana na giti kia president for sure awata make so ni ndona ntikwenda utura kurira 2017 ndabwithirie siasa kwina ondari twachindo turauga tukuirwa 2022 I was in Jubilee buraya kwa karirwo tuti kumenya nende politics is local mbumete gicigo mbunge kia Tigania West na nara inkuruira giti kia MP politics iri local no alila kino mongothithia calculations ciaku umenye njire iriku yumba ukinyithia arokwenda bira undi na bata nabio gicigo mbunge kia Tigania West people have really suffered ibo kuona kinya babu mitandaone kuona mantu ya tukuendelea nayo the other day ndirari mbeu and Kibuline turari na musiba twathika kana itwanogokagia mukuru wa our former woman rep FK itwaikinyirie kuntukura he so continue resting in peace kunya kuntukura barabara eu yari mirurukiri kendage ni beta atia bona njire okunya leombi kiathoni kira kiariu so now ukona challenge you ni national kana county ni national imubunge wetu wa arokere kuri marukiri now ukona kauntu kau konka ikabati ukuonia the many other things that are happening kutino uriti bwangu kabisa thai antu bakwa kutina rui
Tigania West constituency ni gicigo mbunge kiria kiti kilomita kinyemwe ya lami in a period of 10 years ira mheshimiwa ethirite aiguo lami ira twinacio ni yumite mutindo ya kuluka itite maua na irengi yumite mutindo uyu ya kulukira kagaene itite kuriku itite maua so gicigo mbunge kietu gitinambi connection ya barabara now ndalilia ndona atiri in the neighboring constituencies mheshimiwa Mpuru na wikira lami bua thai na wikira einya the other day ndirona kwa mheshimiwa Ngoshine lami ni utamburuka constituencies inge ira ciri around gutino guti wikirwa mbi barabara ya yusia lami gato go point out onto bumwetu twalelia na ara ngikwa ba Ndindi Nyoro utote kumeabura gukarwa education is free bakathoni wa mushomba na ara baakire central kitchen ana bonde bande school kabare yabia kuria skuru utheri no te muntu awetu ambi awetu no ndururu na onde kwalelia ndauria Atigania West ri athina yetu imbie ndi bahatu tumba kuwa thirikari niyo ina thina kana no urato tumire ku ari nambi aina thina so itukwarania na antu bakwa tukona muntu urato atumire mbunge no yari nambi no aina thina no ntu cheupe tutumba kuwa antu babange projects iba kubwithia kana lami ya uba wekira bateta kuromba Tanzania kana Uganda bairomba thirikari neriku bareta kulobyo thirikari neriku thirikari nei so oni arankoromba kura politics is local batu turiwa muntu rato tumire na ara no ya wetate no ya kuthua na in fact ara rwama kauga atiri oni nde thirikari ne ntiomba wetate ntiomba chindo imuntu so now bwena muntu akwari no kumenya ni mantu ya kuriaria sana ndawende nani kinyani ndi thirikari ne uno twiritwa broad based government baba gita mehiso rest in peace na atire antu bawe ke thirikari riku na bari okuo our former president Uhuru Muigai Kenyatta aina antu bawe thirikari ne riku Bensouda hukuma ko ne othina so oni nde two term na no ntu inkuona in fact kwe mantu ja weta kwe mantu tugire ara ke mantu ya kithomo toga ne toothing problems kwe mantu ja ambira ironto butumba kwambirwa na bukarika overnight na mantu kutuika yetete ate ija kuendelea bwega twete ke mantu ja sha sha itwaririte muno tukiwa sha ite kuritambi ite kuritangui but thayo ke yotegera Caxton sha ikitima kira ku ikirindiusete kirindiusete nite no ntu muntu na wachu aeta sibitari ikiambiritie dikira ni kwere ankwenda kwa na example ekwa benda kwaria na example sana mantu era mbwithetie kituma kiu ichale kiu kirindiusete thai na ndia ya kuthwania ndona kirindiusete nontu muntu na weta cibitari na mbili geta atia ndina 4 people antu bana bara directly or indirectly ndi involved napo sawa sawa umwe ageta kwatuika na kuringwa mbicha na kuthithirwa mantu sha ikakavambi you only need kurea mwaka ukarea the 6 ni 6,000 to 8,000 depending na mantu jara nditi zero ne candidate chiaku ware au in fact sha ni kurwamira uni ndwamiri ni sha dependents bakwa antu baramba ati kwithira ini nkurita mbecha mubuko nkarira muntu na rwamiri ni sha umwe na rwamiri sha maita yaile nonge na rwamiri noyo nukuona so nkona kinya kithire mantu jaja tira ayondi kabisa kwe oto akinya kwithire sha ni kurita ngwe na itina hiccups ne itaru to ke enjoy muno toke yakwalelia kintu ja housing Caxton atetikaneria uni no to pay slip wewe ni itete atia nikiti imeathiriwa lakini on the other hand tugeta ja nyumba ira president ara launchi mukuru nyumba ira ni antu baba kuria ku ni antu bara batwire mimbi batikinya chioro
kana bethira bena kioro barishia antu mirongo kioro kimwe kana bedroom imwe antu baraiba achenjerwe maisha bagite nyumba cio baritie na ka lift nyumba ira kwina maskuru au amenities chonde ni thipitiretu ariko antu baraba mukuru akwira muntu thirikari ni mbi ndiu no ate watanira na uwe nyumba ira ndirona thirikari bangite ku complete this year 2026 13,000 units. Yani that is change. Na tuketa na mbere tukigia na gradual change iu. Cheupe ne atokuwa tutikinya Singapore. Tuyeke program iu etwa Nyota. Kwe antu kwe byombe nderete President Ruto. Menya wa umete arante atia aitetie. Jamani endakia nguku barabarene. Akarwamia ngari aibenda iriambi aibenda iria nguku ona ni kinya ni ndirendia into binge kinya kethera tinguku ndirendia muchere nduite ngapaki nkenderia antu na baeta atia bakaura nte araru ari I got lifted na ndaingu with mantu jangi ukethera we experience it mantu jamwe menyo thithakia mantu from experience mbecha ira ikwa disbursed ira cia Nyota no twithire uni inkuona mbecha inyingi mimbi cia kurira mwana school fees mbecha inyingi na tena thina nambi na mbecha no kumenya ntumba ku understand impact ira yumba kubwithia kiretu becha tura youth baraba wita atia bakuona but mbecha ira 50,000 ira bawikirwa 50,000 ira muntu akaibanga no ithire iri a game changer kwetu biashara tunini muntu ageta abwithie ambiririe na maisha yawe jete atia ya change ana baroka ethira bura muntu are yakuwatwo ni murimo jo akiri mental health ni ete thinene muno no muntu na umire college na yire amaratasi yawe na ekire au na ati kumenya na what to do with the maratasi jara muntu raka land kana kona kabecha kara bakambira tungwetu tuotwa cyber tu biashara tundogo nukumenya mtu agwikeep mbise na kabiashara kara kaomba weta atia kaomba gukura so kakuwa Nyota program yaomba kwithirete tongethia even a quarter of population ya youth but do you know it's better something than nothing kwithira ni nothing a positive change a change towards the right direction is always a good thing kwa kankaua uni inkuona itwetete boya no menye inkuona tuikinya Singapore ntena tashwishi thank you au kwa Singapore mheshimiwa kamuria kamuria are au wa bwana kas kuronto kugwatanira noe like mbese senyote igatethia antu that one hata mimi nakubaliana na mheshimiwa kabisa nonto wira wakara ko manage karaka nini wina ko inyoka nengirwa kinene tumba ko manage na imam to kuona mbese nyingi none tupesa tora ya tunini lakini kwina ngui nyingi ana bambiriria na ikabatethia ile ingi ya bottom up ni atayakalire uno watoyo bottom up but au kwa nyomba bwana Caston the affordable housing it's some few weeks ago itonere antu baba mukuru baba ingi bakitheta bakiwa most of them ibaere tubandi turabaeza wa na baindi nyomba na mwanka thaiba tomba kuona nyomba iu no kaba ibagwa ke nyumba ni kuwezana lakini batukumenyi babo tonya nyumba ira na baba na tubandi turabaeja watu kuona ni bari utukumenya ntu baitirwara nyumba tio kuona baina andi ya kwamba ibo bakaiwa the first priority jira nyumba ira ikarikia so itone ko ibo baingi bawe baera tubandi tu lakini mwangira thaiba tona nyumba na nyumba iji antu bara iba kurira around 3500 if I'm not wrong na bakero itari muri akinya nyumba ira kayeku but now the question is antu iberi bakai wa nyumba iro theri oni kirukira ngori kimwaki oni ndeche upe mbandiki impitiro mbecha tia waka nyumba wena ugitiro mheshimiwa na agitiro tiake noronge na tiaka nyombera nikino ntumtura akiero na ari mbecha is it possible like nonto mbecha sirio orindi itikire antu na nyumba tio kwa antu barapa katura at least bakonekera nyumba iro theri batekore mbecha bila mbecha kwa ile manto nyumba enkwenda kuga manto ya 2 term ka 1 term
ite undepend. Okay. Mimbuge ni kale professor ndo de mwalimu. Yes. Mwalimu athomthagia syllabus na kiro kiathira after 4 years or whatever. Ile tumenya ketha mwana kurukite kategete ate. Atekurukite. So kile MP baba ikubonde mana everybody. Tukamenya after 4 years. Ndo syllabus tekerathira. Bathurirwe bena miaka 2 bena miaka 3 bena miaka 4 twakinya kumaki kigero kiu na script tugiothiete o na ndire tukauga uyu ati bwiri ucoka ona bwiri ucoka tukweranwa so au ni tukariria mwanka na MP bo kwa bakiwa tutam tebia ibo meara bathurirwe ibakwenda bamba kunyakwa gantu kau no twambire kuga ungi ati nenkerwa ko na rino mwanka ina rwemba rurero kenda komba kunenkerwa ntobieko kenda kumba kunenkerwa no kithirikari ambe kiri manzwa nyomba Madam Cheupe ni ntiona uwazi kinyomba hiyo itugithwa mbesa lakini nambuge nyano gitagwo imbesa ingana gitina ndi cionthema na ile ciakite nyomba ni ngana na tu meko bwikuza kwena gintu kiwazi kikera kiwereka no tutu gitwa mbesa iri kinya kerabu na ka antu bagitwa mbesa beka mbesa ibera bakima imbesa ingana na ura mbesa yatumirika so kimbesa cia gwaka nyomba one siasa ya tojira na ndi ati kinya untu borongo kwetha gwama kenda siasa yigera nuko ari antu bakwa bayero nyomba tutietha na antu bayero kana bagurire again president atiburi kutharwo control mbesa cia kwanda rite kuburi kutha kwina itha bondi ikwithe gitege kona mtu no kwathi kwewa o no kwathi kwewa ti mtu mo ko decide tige twika political money ndigo no tunurikana ria antu babo ya babo mubira baba ora mubira pero kwasinda timu ibukae wai iwe decision ya mtu ende gakoewa nyomba kana nyomba gaikugurwa anu auga mtu le no kaba nyomba ro kwirwa kae wai nyomba ete atwere affordable antu baba bamubirere bonde babera bakae bali kabali wa no uwande baruite ndem kenda bamana nda antu bai wathi kwewa nyomba ende ba promise ba kubera bukae wai so onike mantu akwewa nyomba impenda gintu kankarite kigwito gyakwa impenda kuona kina nyamwira for example na nditha mbesa tutukwara mantu ya BOM sukuru tukare mantu ya mbondi guntu kungi mbesa ni buri kutha jena mbondi ile kwitha iki ile accountable ke mbesa hii itatwike mtu mo kuina rwembo rwiku no tu kaikweja na ndia tugitwa ibu kwitha hii ka separate wa mbesa igitina ya kinyantwana na yakite nyomba hu mate mukuru kwa jenga akijambiririe yambire gutugo kwingi sana ino turane example mukuru kwa jenga tugitate tukwewa ije nyomba yaki gutugo kwingi ma ka yamwire ne buri kwithegi ka wazi no tugintu gikeru alimu baria bambeza bakora bareka ke bauna abatumira mbeza ibyo thirikari bakora bareka ke baune indi yo mbeza ingi yumu in billions itubiko tukira wana ndembeze yakite nyomba ingano ni tumirikite u kana tumetha mbe yetu ni gwaka bwego uketha itugitate mbeze itumikite igatwike igwaka nyomba igwaka nyomba u I would like that I would love it indi thuku yaka itwike political houses ikanenkerwa antu kulingana na kuina rwembo rwai ro siasa na ria tugitwa mbeza ututukugura wandikwe ro murengo yukagitwa ngakagitwa twigitwa mbeza ura turi ogoti ko itiburi kwira twagitwa goti kuri gutwika indi kagita kwewa nyomba uria wakulingana na kombo gitate ukomba kuina rwimbo fulani rwa mtu fulani karwa rwa murengo fulani so oni ndenda mbeza ibije nyomba ewe kwirona ndi no ithire ni urongo bukwarwa turona baingi bariri turongo ndenda ukweli na timu tomoto kanu kuona nyomba ya gitabura at least kwithe kwina body na kethe president agono create employment na create body u and kianto kena tona nda tu wa account base jai yetu ya mwingi tukameambiru yothe hiti base ngana tumbo demand yake yetu as Meru community kana employee baba Meru bonde bagiti base ngana tuba kumenya kejo tumbe kuyuri atiri kejo ri base ngana tumigithia Meru ya gwaka nyomba ya Meru
kethe ni tuge ni Embu imbezinga ni giti ya antu Embu kenda tuona whether people are getting their share ka kwe baba kulira bangi muko. Thank you. Washimua kuna slogan hiyo ya bottom up ni thiritwe gikiro mantu ja maingi sana na dai antu bariro nandi kwambiria bari tariki imwe kwambiria ari January February sorry tariki imwe antu bara bena payslip bando bageta na mbere kurira nkuruki gitumi nimbi NSSF ni titi mbecha mbere antu baragita around 4320 dai kwambiria nwaru abakethra bakigito 6480 na kwina interview bingi bionda bikiri mataxi au na masha na levy housing na mataxi na kila kitu. Don't you think that maybe kinya kethira kwina that slogan of bottom up but still mwananchi ro kawaida no anyirite nontu kuririkana mbechi ikio witio wiko ikwirwa we wandiki ntuko 30 no mona utetete ngoine ntuko 12 like ukethira otiri ntuko 12 kiri mweri jwa kujwa ntuko 30 kuringana mbechi iro kuwitwa wetiro ntuko 18 kiri ntuko 30 antu bana ante bakathomethiana na maisha najo no kajenderete agwitia na antu bakathomethiana na ate bakare na ate bakani na ate bakaendelea na maendeleo na mbecha no kaikuruma kuitwa nyingi kiri thirikari Ibwega cheupe ombere gatwambirie na kuuga atiri kenda nthi endelea nontu bwa taxes ira ikolektawa no batwi mbeca cia kuendeleithia thirikari na cia kundevelop nthi bali na loans ira external ikuromboa mbeca ibati kuma o mibukone yetu either baraba ina payslip bakagitwa batwi na atu tukugura into ibontu turiaga kana kwithera kwina value added task ibontu turia tax biasharene mbeca yu icho ibati witate kuendeleithia nthi nao arathineri ni ugoti bura bwa collected kiri baba andiki kiri ariti biashara jabatwi cia collectwa cia uthuranua ire tumika atia non to collection ire karikire itubati nao tweta kirutere rwa kithomo na ara tubati wita kuria school fees tukethira kithomo kiu gikwirwo ikiotheri na kio obwi kiambi ikiotheri uteinyilika ke kuria ugoti na wita winyilika kirimbi kiri kuria school fees kethira ni iturire tax ya tweta cibitari tukethira cibitari ciina ndawa private na mantu ya kubwithika ukaitwa tax ya uka relieved yariku angi ti ugitwa very high taxation nao alafu na weta na akongi no witate no kuinyilika mwananchi gakethira agisafa double rutere runa ru so nao kankua thirikari ya ita mbeca igu kuita ni bati gutumirwa prudently na mbuge president na thirikari ni bati utegera mantu ya corruption sana kinya kithira ningo support two term ntiomba ku support everything in totality kana entirely no mwanka mantu ya corruption ijali lubwea kenda gutwika mbeca ira tukuitwa na ira tukuria inyingi u kwinona atu tugwita uketa atia wakunda rwiru kembika no waikua kapio kidogo no ntuthukuru utikuria mbeca inyingi cibitari no gwita uka access health ukaundumiwa kwatuika utikuria mbi shaiu ni kurita ngui no kuona riu gukethira bitu kuritwa u ibiko compensated this other side so thirikari bati kwithira iri very alert kwatuika barana nabo bautumira mbeca ni utumirwa bi na njira njia kithira ibarabara ikabwithwa barabara kabisa infrastructure tukethira itugwita atia itukuona mantu iya kuendelea ja projects kwatuika ni kumachi biratu witwa na biratu wita atia tukuona nthi ni wita atia ni kuendelea ya so kuinyilika gukethira kurio na no bwo kubati kwithira kuri maendeleo ya nthi ya bati kuumanio na mbi ona batwi kinya kethira ini kuromba nambi kwina contribution ya mwananchi lakini bati na atu tukuona maendeleo ya raia witate ya ukarika na corruption ire iguru uwire
iri iguru tomba kuria kuona mantu ya maingi jagita atia jaikarika so thirikari ni bati kuona thirikari kirita ngui bwega na ikirwaga na ungumania seriously kenda tomba ku improve infrastructure education health kenda mwananchi atikainyilike. Thank you so much. Bwana Mingi, wewe mheshimiwa akiwa corruption ithiritwo ingite sana. At the same time, kwina overspending. Like mbeti ti utumirwa kuntu kunene mbeti igitethi muno kiri mantu jara ya very important. For example, ukiotegera nkathiti ya Igoro, Igoro if I'm not wrong, maybe Igoro kana Friday. Nkathiti iriwa Deputy President Kithure Kindiki has splashed 338.8 million in flights, choppers, chartered and commercial planes. Iu ni kulingana na nditire rathithi kiri the financial year ending June 2020 yitite kwenda June 2026 na kulingana na ntumiri kana kanyonyi mtu urumbu poketa na kimiru baruga atiri ino na netie kwina ndauti nene muno kiri commitment ya thirikari ya mantu jara bakuwa na mantu jara bakuthithia bari bobongwa as thirikari. So mtu akorio kia kuthirwa mbesi ti utumika 338.8 million kire chopper commercial planes na mantu jajau. Then nikiki utuma twiro thirikari tina mbesa kuthithia mantu jajange jabatere ya education tukona ina thina gutuika at least no fund fully no tumbeta ni kuonekana irio kiu nke utuma tukwire mandombe suda na usapoti aruga no support tu tamu ile basic urera nao. However kancho kenyuma kitoko Madam Cheupe mbwe mantu ya sha tu alimu alimu bandingirite na basi vitali fulani tukwenda kumeweta aje ujo beta bero mbesa ya thirikari tatuma mbesa ko batetiritwa andaringira mutoro rungamirite sha aje ujo ndene miyo ambira hospitali iwe na mantu au muntu aruga mbesa tumiwa tutiriti atu na urikana eto ya alimu twae mieri 3 tutegera kethe thina irio kaiteo it is true mweri wa mbere tuthina twagitate bona tuona na yuyu iri lakini gwa ndi mwalimu akuga tenae atutirito we have got other hospitals itawa IVT kwina alimu ba betha bena thina yau na beta bakero na ndi tutenae sibitari iri ithatu gotora jena thina jena jitha ikithire ya mwira yeu andi no kumenya twajuria na ndi neri iritwa comprehensive mwalimu inaga itaingi inageta ngi wona andike the comprehensive na ndi akwiro thirikari amini mbesa itatu mwari no menya thina iria ngi tukia minute no thirikari itatu mai mbesa no thirikari itatu mai mbesa kayambiria kana kayambiria kurega gutuma mbesa kana ne atia so itwithirite twina witikio bune sana na sha oni betete Meru Hospital atuthiurukitwo twina chairman wa TSC Dr. Muturi na twathiuruka twari na regional director TSC no county na tweta kuona uratani wetu tukatirite na hospitali we were impressed no twari mweita kuiba kubaturi wa mbesa lakini 2 days ago iyo ndigiri ni alimu waibira na ndi hospitali ya Meru ndikwenda kugwetaje ujo na ndarigira tuba concerned bambira batenae mbesa bari witituma batutiritwa ninga bete hospitali ingi and best no watuka kulingana special treatment iwe arenda no ali kuombothithirwa no kuombothithirwa so ndagire kenda menya I'll pay physical visit
mbitino na u na washa offices no tutenda kwaria yesi kenda menyo wa kwina thina ga uthina thina asembro the wiso mbithenke yenda kwina thina ga gutinai gutina thina no ndu ati comprehensive mwalimu akatumira capitation yo kathira itwera wana na gwira atumira share kawaida no tunwa kugitwe nyesha yai ya kawaida lakini alete kethirire kinya mwalimu mtoto wa sibitari nyanande kou cheupe kwina ri ngi comment antu au Caxton the other day in the follow engagement ya CS Health kiri program ya Jeff Koinange na kwina mantu awire kwina cibitari nyingi itareleasirwo mbeca nontu bwa irregularities practices ira ciabwitha kwi cibitari igitari ya NHIF ikwatuika kwina claims kinya itio iko mbeca ika build ikaitwo thirikari mbeca kinya itinambi itio so iria elesa akaua thai system gukethera kwina claim iti justified system we can detect claims ira ikubwithwo ya iriku na au ananenkanirite 118 files kiri ODPP for investigations na 31 files ninenkaniri already for prosecution so au kwina civitari nyingi ba ingite na inge chi process ine ya ku investigatewa no ntubwa kwithira bakibwithia fraudulent claims so ntumba kuwa hii civitari iri kuyu lakini kankwenda anoti atiri there is such a thing that is ongoing na operato kuwa teething problems no kumia mantu yake ya streamlined kukethira kwina back and forth kwina civitari nyingi muno chi claim becha now thina rai ya ira ni ati gukethira kwina mantu ya jauja kwina push and pull between the ministry na civitari ya hii kaingi mantu jatuika political kethira ni institution ya tura ikaua tutiko nenkerwa mbeca thirikari niriete uturea na batikuwa gitumi kiambi kia kurega kuriwa so I think to note that kwina civitari imwe ci na kacha eriku eu so maybe ugeta in person ko investigate in both sides or investigate kire institution and you take a step also with the kirisha ministry or find out nimbi pio karika between them and the institutions ira ibati kumenyera arimu yeah okay just for information okay ukoya manto corruption inkwenda kuga corruption ndene ya Kenya is so high na beseri kwiritumire nuko ande yo kuga ja chopa gutubo uri gurwa kira ndekendo twika fero twi munene ugatuma mpesa ugatura ruo na gutuma mpesa warasi tu nyoge tanangali no gite ate no ukinye no gaita ngugire wi kwithirere our first president atarathi ugite na ndege Kenyatta ningare mbite Mombasa agikuya ine kuma rongo ataretete ayo lakini ngugino alitana gwika gitate ngugikoneka na Madam Cheupe kwere corruption nyingi ya iradi mantu ja tenda linya kinya kwa na matenda ngugiu okay uthikirie ndene Kenya na ndena tuthithia audit tuone kambuni ile ya gwatenda ndene Kenya ya thirikari ri jabau bonya mara betu ndo bakuthera company kinyo Kenya kwa thirikari kituma mekera omba kwithira muntu ategera ntubu arintero lakini nkaurie mwana ntore I'm not a foreigner yakona biashara na thirikari ntirega kwa thirikari tekethuki lakini atego kona ukoria thokoni gwakwa no gwaka thoko hii ngugina no gwaka yo ikyo kona tumbirute ka kanyamwira ka
antu bakai bageta mbere baitonga Caxton riu tukambiria waka kubuithia barabara ri jai kubuithwa Rironi Mau Summit kwina barabara nene muno a serious highway kubuithwa au kwina marure yayo nthe ya wakwa to antu bagaka to antu baba of course bago qualify na biashara bagaka what are you trying to say ankwira andu akuwa ni atiri otweka otere thirikari yothe no muntu mwaki qualifyaga that is the question ntarega onge na ewe no tutonga bakenya distributed kira ntu bonde indi gotwika utonga bakenya ki mando bensunda na ndetende ke yewo gwiri kwewa wengi ke yewo gwiri kwewa so oriwa komba kwendera kwena muntu umwe kwewa tenda ingi that's what that is what I'm saying. Hello Meru TV. Twire kuna moche kuma yino anku natigania ndio chabote njira tigania reko mochoi ganisti tigania east okay anku wale kwa boli na ya tuigera njira sawa haya ibwega sana muchui ariwa batithirwe njira ko kintu kuga unienda gwatiri akuga mantu ja magendo konda kugitabura tenda ni gwikweyanwa otegunya yuthi babiri kwewa tenda ite atwike nandi ikithithwo no mutuma kugitate ogithia no kampuni ya mutuma kugitate iyo kuge witibwirio kuga tuwita mbere gutongia muntu umwe benzu na buri kuthena kampuni akahewa ngewe no buri kuthena kampuni akahewa onge akahewa to distribute tongere tutwika tukithinga ta history ne tonda na directors ba kampuni no mutuma kugitate no mutuma kwewa kionda gwa kugutongia ikyo kwari twikiritie twakaba muntu umwe ma antu bakai batukiba gwitambira utonga nago tigwetu indi bange bagitambira kugitatea kuthina na ukethikiria auditor general report ile ya kiejana ntiye report yo bikagwe kuno tutegwe forward akauga mbezi kurira yuju angaije gatigwa gwikaurira gwetukana ndi ikawinda kawe kuga atia tutara twigitwe mbezi yantu babo bwo barabathingati bara inuntu nauga muno utimwa kathithagia audit na akauga mbeza yuririte indi angaije thambere kura ntaigwe kuthingatwa kana uraigwa mwa madam hello hello cheupe sunda nakipa pure yani awasi na thina tere buruete no barabara na ketha na kari akaria magandania enjo njina kauna kuma kenya zaita ma okay ibwega sana kauna aregura keep up tiani west na thina nyingi muno ni makwenda mtu wa batevia especially wanda makandamia okay otegera company ya pipeline ni imwe ya ira italiri cia kureta mbeca cia wita Singapore like the 5 trillion ira president wita carries including mbeca ira cia shares cia Safaricom lakini trone mtu mmoja gwitwa Ndindi Nyoro akiaria kaua na kumenya nontu pipeline iringiri ndepe muno kenda yendu kana yethwa private agua kwina mtu rais no kwenda kugura company allegedly according to Nyoro, not my ones. So what do you think? Do you think thirikari no yithiro pengine ikithithia mantu jamwe just because ibo bakwithithiria kana kwina kintu bakuona or something? Twitite na miambo Ndindi Nyoro, that is. Ndaigua Ndindi Nyoro ugaura kintu bakuthipitisha nuntu temba kwa uma kana rongo enda kwenda kuga ndene Kenya antu baingi baithagia mantu bena self interest urikana nyanjire kerwe getira antu aba rubisini bakona njire getira be ya kugura bagako kenda batuka compensated na ndi betha baigite metho kabira ara betha jumba kwijira kwa inyagu wangi oni nte kwenda ku dispute kana mbitekania yo no ntenae fact ntena fact na ndi nte kwenda wewe ya gutuka tax ntena fact. I agree with you.
kibwaga cheupe onto bukiarwo bukaringana no wakwaria buo aitwe na mantu ja maingi muno siasene Ndindi Nyoro na ari muchore wa president Nainya na ibeta na iria until when they fell out baraumanwa so we airutererwa uregani na kuringa siasa yetu ya Kenya buramionete muntu arakia kuringana na ara akinyite that particular time na akageria kundefend facts chiawe na bukoneka jauma sawa sawa so thirikari ni twikite demonized kana yani nionanitwe kabisa gapintwa jakete bwana yakete bui buru so nyamantu ja president akuthithia rimwe ya mega no kaya kerwa kakuia kana aina self interest kana mbi iya yaende ukuikwa ja our deputy president professor Kithure Kindiki aitalirwo mathabu akerwa chopa igutumira mbeca iana really now na Caxton yana kuwa our first president atararetete na ndege tutiumba ku compare 1960 63 coming to 70 na ruari many things have changed na ile twale atipa with Singapore many na ile twale atipa with Singapore many things have changed kombeka kukethira deputy president aina ngui nyingi aumba kwithira program yawe ruari na bahati kuyatigania west aka launch a project and at the same time ontu kweu kugetuka na bahati kwithira Kisumu akabwithio ontu bungi na akiuma Kisumu na bahati weta destination ingi akabwithia mbi ukona na kwendekana kuntu kuthatu Caxton for heaven's sake tutiumba kuua atumire ngari weta kuntu kuu kenda atatumire mbi atatumire mbecha nyingi mantu jamwe te realistic kwou tukiringa ichale iboko ina yani opposition na rutere rwetu rwa thirikari itukuthimana inya muno kwatwika twithimana inya kinyana mantu irrelevant ino ntu baba irutere wi bakwenda kuonekana ibo bakwaria uma babangi by this other side bakwenda kuonekana ibombi ibo bakwaria uma lakini ndenda kuromba twa thirikari kanya kwebuo my friend awire tukiambiriria aua tam igitare yakinya ria kumaka indi kinya barabara igurwara katwiye tubamakire without ku wipe emotions tuanga una utumira 300 million ku fly yake no ntubatalete cia ndege yake na natumaira inge nyingi mantune yangi ituonete antu bakiliunga nao ituonete mantu yani it is a lot that is happening na ni nyingi ciotumika na cietumika ngwe gita atia ngwe ikitika kinyekete ati professor Kithure ari au unge akeya na ite atia na atumire sawa sawa and because that is a public office na iriki standard iriku iwe gwitikiria ku spend na njira jeu so wankaua president nkumwona aina mibango na mathwani ya mega ja nthi na burani kiuria itomu support mwanke itarurete atia barake ndina thina nabo ibaraba turetera maendeleo anthi bati wita witia na ariku ina uki national government twithira itukuona maendeleo yakijambi yake ya mwanka anthi tukona bamwe bakuona bangi bate kuona baibo antu twina thina nambi twina thina nabo kiuriki giaku mheshimiwa Bubaire Moses Wetangula speaker na aririe kiri mucemanio ju barari na jo Naivasha na rau according to na uthuthuria bwawe burathithiti na kuona 50% bombe 50% of MPs bakana 56 actually 56 yes okay bakiethra bakiana
na wa ibati umitha ikwini kusinvestira ke manto a pension no tunakuona batona murango jwa parliament come 2027. According to you, nara umite na kinyawe bwana Caston nara umite, do you think your MPs among brava kana at least kuingo ibone tingira udira bombite kudha actually Linda's past Ono mwezi masoki na masoki. Actually mubunge okwa yakanite inmenyali burako ina njire wetatia ekwana no mwanka twetere ntukwire kuringa mbi ekuringa kura nurone mantu turari nayo arambeu anto bai mwata kwaria completely rembere ake ya ukumete kienine anto bai kuona no ya ukumete bambiririe kuambu neu yari all want nonto mbariera ni ari mtu munene mtu akumenyeka so kwari na anto from all over okay ya kuona kwina restlessness jera na outcry anto bona mutongeria baka uambu in fact kichale kiaringirwe ni MC waere very clever arekira rwimbo arera anto ibarwa me ba stretch but uyu yari tactic egwita atia ekuthika mantu yara yetire atia aikwe ya karandi rira ukirire kwaria you have seen that itimantu ngwikira anto batenda kinyaria kaaririe kwa lazima na au ana demand respect nonto noe mubunge wambi watigania West respect is never demanded, it is earned through what you are doing for the people. Kukethira anto batio wikua cheupe Tigania West tuina stadium na Caxton I'll share with you twathiria au tuina stadium ya wire roof ni aitere off completely. Stadium wire under who? Of course te under umantu ya yonde kinya ya barabara ku lobby for roads umete constituency ilipo mheshimiwa Kakwira nandi mantu jaja barabara teka kwende jari directly ja MP lakini nobo tuona abakilobi kethira nikera kwina mbeca chuma agikera ikeja constituency kwe mbeca ciethera chi directly under the MP iwi cia kumanenjwa no ni MP na inge cia kuthithia barabara directly kera yongwa tukeyota la Tigania West constituency itonengeri mbeca kuma mheshimiwa this is his second term itonengeri mbeca ciaba 520 million kuma kirikera alone batuke ya weta Tigania West constituency. God is my witness ruari ngukari nkomo wand antuku wetwa Malibi kwina barabara ya national government irina mutaro jo munene such that antu baba iruterero batiumba kuya kanisene saindi kurite mbura kana baba iruterero be ya thukuru ruterero riko kukia kura rwero kaimba they are cut off barabara ya saindi na bange bakaria saindi riko so kwina thina nyingi muno mantu jara jati kuona mtu woja shughulikira cheupe ibonto kuona nao jagishiko mbunge kiakwa kwatuika thirikari ni kuthurwa 100% nere thurwa nonto bwambi bwa the representative who is there nonto ate weta ke thirikari ra kureta into areta nthia riku areta nthia kithira ni bursaries jatha bursaries ni iraeja na wa last week but do you know akariba Tigania West bareta kwa kendo qualify for bursary ni wete wataji kibande yaku na wataji kura yeku watithani form ikari uriku wiki kenda verification ebwethua bethira baishua that no kuringira kura kuriku okay akwithira ndi mukario Tigania West na ntaringa kura mheshimiwa ntomba kwa wa bursary. God is my witness, such a person atekuona bursary. That is Tigania West constituency. Atekuona mbi, mark my word, atekuona bursary, ukethira utaringire kura. Menya
kwina aciari bamwe bari marutererwa Isiolo. So no wite okay yes uchiariria muche yoku ni ayure lakini ntukwire kuringa kura ukethira kinya we kandebene kana na uko ngi nukurima munda yoku ugeta ukarukia kura ariku mukila uo you don't qualify for bursary no ntotaringire kura ko so ana baku kabata thukuru kana uria other means lakini no bati kwethira we mukari wambi watigania west eta father aka na ainjira kinyeche kwa identify bari kuna bari ku supporters bawe ukethira oti supporter wawe of course aina nchama chiawe beta wa sublocation development committee or something SD something bawi bobera bamwira mweshimwa ngani ati usupporti kwo ati qualify for. So twina thina nyingi muno cheupe ibo ntungu kwiro wetu na itire tene ibura as per the constitution no mwanka election ibwithwe after 5 years. We are suffering, people are suffering na ibo ntukuona kwena thinera irembi iria Tigania West barabara jenge wika kwetu kiwire miathene yabwithitwe na Promise Technology ni the first county governor igita ria Munya barabara era mweshimiwa yire antu etithirwo maintenance yire aramiambura ala yes jate mantu ya wete no kumenya inkuona we no kwenda kuthia tamanto by fact tomorrow itare nonto miathene is dine kwandi professional tenda kwa riorongo wa TV ne yes because I've got an office tungani kankwenda kwire ro menyo ustuka sana rojo kianja is 15 kilometers from I knew the road when it was me ndayinjira riu ethe ondeki eta rojo babo meone wone burekari yire aramiambura in fact anto akari nabo iba moererie to bamwita akiambura barabara hizi mweshimiwa ingutikia in institutions nyingi sana tieteterotero miathene yani miathene twina KMTC twina miathene sub county hospital yes. Iu nio antu beta bonde maternity cases and every other case twina miathene boys twina Kanjalo boarding twina Kanjalo girls twina St Luke twina churches njira enio eta to the DCC's office njira enio eta CDF office in short all the institutions chi barabara neriku nio mweshimiwa yire areta atia arambura now tell me amburire gerai akareka riu thai marinya jara je barabara eneu okay awita from miathene mwanka kirindine no gutumira 2 hours rirote kwenda ngari ekweta atia rirote kwenda ngari ekuyumia no ntubwa marinya yara yarembi ya ibarabara eneu now urari kuthingatira pengine mweshimiwa bibo thina ni mbino ntu barabara ite kuthithio no ntu kwironda igitwe barabara ni allocate mbesa around 50 million or something I don't know siko sure but thinera twenio kankwe mantu ja barabara engi very fast kenda wita ki mweshimiwa no achokia kiawe kwina barabara twita Sintan Miomponi Road kagaene Sintan Miomponi taya turapataraka barabara eu in 2016 mbere twita siasa ne cha 2017 ni a launchirwe ni a egi 1.2 billion cheko bwithia but cheupe up to date barabara eu ite tatia itabwithwa recently MPs betu menya beti yava caucus beta nakia kuimbaniria itwona abageta constituency bageta kuringira muntu ndebe bonde ibarari kwa mweshimiwa Mpuru na I will share with you and you that clip erwaria once ja mweshimiwa kwa etere arau atire Mpuru imuritingwe nainya Mpuru obo kuona mwalelieni akienda nao kuthimania kithomo kia Mpuru na kiawe arau kwina barabara ekwa ya launchirwe 2016 hamwe na mweshimiwa Mpuru ya Mpuru ni athirire na president are ya launch
lakini yeko etakinya kinya kilomita 3. I'll share with you the clip. Arachoka araua na kwe barabara ingine area. Ekwa tariki 19 nende contractor anenkero barua. Emporo ketete kuthira president yari akweko ya kulaunchi. Mporo wareko mwalilie ni boya. You know such a talk. Deure ni ati akwenda otwira. Arienda otwira mheshimiwa Mporo neta aka lobby for his in fact Mporo nako bwithia maybe the 4th round or the 3rd round wekira lami. So when I confess akaua Mporo is way ahead, mheshimiwa Mporo is way ahead of him in lobbying skills. Okay. Nuko wata. Yes, So yes. ore ndikende ndo kuria nkithiria. O rate yewe weta is at 96%, not even 56. Abati kwithira aretirete na such a person nwe agwashim is an embarrassment to the community and to the government that he serves. Thank you mheshimiwa. Na ntuba ibo bako tuma kinya thirikari imenwa na ariko imenona no ntumukariura ate kumenya baba nge iba weta na bakona project bakareta ri ate kumenya ono enware mi weta kuita bura irbo ntuntu kwingenda bera atire bukawataniria kithaka na ngamba no ntuito kuona baba nge kwingwe bakorita owe tono are mi weta ate iweta wetia so tono inoe kethira inyaga kumba ko resign ka resign. Thank you. Wikira munwa wewe go ndibiti na mutunga Bye bye. In fact ndenda mwete tuchemanie. Kamweta? Yes. Kamweta. I'm ready for that. In fact ni mwete tentu kutotabanga. Bas. Nani ombeta tu hiyo. Atiga benzuni. Ende niganzo gikiore kia Wetangula. Wetangula mantu aragale akwale akabera 56% igeta na kera mantu a pension kabeka irogua. Kenda basaina kenda bathira ge mantu a pension ntunywenga na ya ka benefit ro. Okay. Ende ndotagara ndira kwerothia nyoto gugekirwo gwa ndomba gwete tuthithagia mantu ya pension kenda pomba ko benefit kenda nyebo kwa benefit ro konya ketha kwena kwenu ntu yutiro turinga kura Kenya 50% ile wagitate more than 50% ni there in parliament na nikabekera kwa gwa kenda bomba gwita ngugiriku kenda bomba kurukia pension no tunurikane bali bataithia review ya pension MPs na ndikenda bomba kurukangia so eu kinyethe MPs bageta ikamotisha beka ibora bakurukagia kenda batyo the devil is in the details ai kwa bakuza kwa na details ge pension act you benda ba review ke mwe ba review ga utumbo tegera ntujago kerwo geta ruju na ndikabothitha njeu utumbo tegera mantu andagacha ka tu nkinyo ukauga atuthitha ngekera tu na ndagacere ku so according to me au ni ategete na mantu ja urimbuga kire MPs no kuwa ndauga yuyu ama professional ndino bisi akoro bisi nkaretie na nke ya kwa yorongo bisi nyange to bisi ne na ndina ikwara yorongo I like speaking utegwenyo kwa go fact nkuthingatira unipenda kuthingata fact na kire MPs ba mbua be na rating kwa kamuriti kwe bange bategera bona mutunga na gwitai na gwita ngugi na ndi na impumete Southiment na Dr. Sandra Kimwiti ali na Sandra Kimwiti na competitors baba ingi kondo tute kwenda gite kiawe ende nite kwenda kiawe ndi na kingi kiri kurukia kiu kiawe na bonde omuntu oru akauga Sandra Kimwiti na thithitie onge ugati thithitie meale uko tagangu na rutere rwaku ono kwenda Sandra Kimwiti kwingugia thithitie na kwina ingi atigitite atia na nyewe ngona ndimitite au ngwire ntithithitie ri mbetereri myanke tano tathire kinyo thira ngetha bundite nai kwiyo ntithithitie na kwiyo ngitite atia ntithithitie so inkwenda ikyo gwe tukiambiria mbere buru ni pejanie ndemwenda gwa kigerio kire ara kibakairwa na githigita atia gitimakairwa omba kutha makoyo timere jumwe kinya au besi una kugira mutunga lejeka ethire kundera ne marwaja karura muta Kimero. Okay. So
nenda kuga atiri menya nti kwenda kuoya ndi ruthero rwa ni karwae mbesu ndo kinya kuga thirikari akera mutunga ari kwa thirikari ko thirikari ni atigitite atia thirikari tithithite yegwa atiri mutunga kwa thirikari tigitite atia bwire tukawatani ni takana ngamba raia we civic education tukobwithia very serious ende raia tiyeyo raia thirikari tigitite atia no ntoni tiyeyo uketha na gwene sana kuthomithia raia kubathura mantu ya kamba nai tubwithitie nire ya gwetu tu 90%. Uketha na gwene na kuthomithia raia so kwenda kuga 90% ponto kwa results je ukembeu na nyamwiro tukugira it is not even 50%, 56 athaiti research bwega Oriko no ampiga gwanto bakiua bauga yombo kinya 70% MPs babo bakwana 70% bakana na mtu akamenya wao no liko kara na ngugera gitete atia aitete na kwe bange baye akaruru bakinya mtu anabone president atakwenda ka hoteru the jumpship bauga na ndi oni ketha ndari wa unda na ndi kwebera unda ketha kyaba kigitatia Kiendelea. Kuiwathura hono tokiama. Caxton kwetu twiritana antu atiri imuntu twene thirikari so kinyoka jump ship tugetania we na arawe ende agukwira nandi au ikweru gukuga lakini agukwira ndene Kenya orantu bagita bathithagia na ukona ya tikiti bagora kia Amerika getha gipopiro kona bambira kugura i bambire kugura ticket utionete ubwe so turigwa nandi muntu nakalona rai yombe kuyambira kuyanire oro narai uri ukebe kana kia Amerika yaku bindu apate ukigwa tuwa yandu wa PNU I'm also building PNU na ngitangaza na arandi ukigwa so kagita kinya ila tukeza tukiuga na PNU ebagite kuthithia u. Thank you. Yes. Na really alikuwa even Goliath and no challenger wote tunawapeleka nyumbani wote nopeu. Mtungu wetu Alex arimbira watching live from Kisumu Ndogo. I think Madam Mheshimiwa is the best fit Tigania West constituency. Hapo kwa 2 term ndio kidogo sijui why she trust that side. Ako no bura kigita ga kinya ikethira antu batigania bariuga 1 term kinya ketha thonginya maguta agetero inyawe ankwenda ri kwina mtu akuwa we no mtu a thirikari ne na imuchoro thirikari ati chindawa so ndabanga ndi ndamwira tu thirikari ne tubaile na twitite mchunjo na uo kenda mapema tuchunjana oni ngochunja ni kuthiriria riku turi ainyo kinya ndevene na otongeria buthuku. Okay. Yes. Then Eneri Muteri, thank you so much. Kumarutero Ngobo Fei, thank you. Kuna mtu wetu Christine arimbira Mheshimiwa Caxton, President William Ruto has used the analogy of Kenya's journey to become like Singapore, a major economic transformation, but Singapore's success was built on a strong public education and institutional reforms. How do you plan to align Meru County's education investment and oversight with this national vision, and what benchmarks will you set to measure a progress? Ukwelewa kiriki? Mtake gwata bwega. Okay. Aruga atire. Kagwa na kuona hata Meru to mikinye Singapore. Inatoka line Meru County's education investments. Mbere kwenda kuga nto tegera vision ya menya kinyewe Ruto ni wagweta Singapore vision. Neke jokare Kenya twingo twakana sana to know that's a developed country. Na kwenda kuona ndene Meru kwina mantu atugwiri utegera mbere ma one kirutero development itwira twina irithatu itwira tukiuga egembe itwira tukiuga tigania na imenti na land development ega kora guntu kukude matutikuga baiba na yuju for example ra ngabana munyariku kwina hoteli atambiria development guntu mwanya na nandi matuji atiririo na ikwenda kuga tukeyuthire corruption in Meru tukeyuthira corruption in Meru ndendo kwira tukomba gutumira county kick equally everybody can benefit wanu mbije kwina andiko ba wengi ba wetha wetumira mbese nyingi sana na tiseneta wa withera gitangu giu ni ngavana
na inkwenda kuwa na twikire mbeca iri ketha ikiuma na uria tuketha tuthirie proper oversight nikenda tuona ngavana utumira mbeca ibwega na nara gukombeka uteta tugateta no tuno kwana ndi ruteru rwatigania ikugita a lot of insecurity na egembe insecurity ngombe yetu ikirwa na tukona ndo aboringe tuma na tukubathikira ituguri kwetha na twinye tunga twiringe tuma na ari nikenda area yetu kenyo karobwega mana antu betu batigania baba dependa na urithi wa ngombe nakwe baba dependa ba na dependa kilimo kwa dependa na urithi wa ngombe no nikenda bakomboka gwa na bakarua baketha bari secure na nikenda bomba karabwega tule kirutero agriculture rutero agriculture arime baingi ba Meru County ba dependa na agriculture we depend mostly na agriculture na wategera imwe fertilizer ikweja nyiri mwere yisereri ikeje isereri watukite kwenenga no akwagirite kou oni ndenda no through agriculture it is involved in the county na hata tumbo tumira antu babetu nikenda bakomba kwitha bakithomithagia antu betu ba agriculture imbie kwendeka kwanda irio the right time bale mwembura na tukatwe no tutuye kwembura seasonal na kabura kakejete arimi betu baketha bakerimithegua bana bakithomithegua kurio bakerwa kabura kakejete gakwenda kahandiro mapema na kahandiro mapema antu baketha kurio ntukwiro janandi ngwe baketha na kwe bakaga janandi twaketha twitoketha kwe baketha na kwe bange bakaga gitu no tubatandire mapema baye mbura na ni these are long rains lakini batomba kuthikire meteorological department ndikenda bathikirwa gwakara kou kirutero agriculture antu no ndipendera tubwiri utegera na tatukathithia nikenda tukomba ku maintain agriculture no tunio utua mugongo ndene Meru County kokwa nambita nambere no Nano mbiteno durante kwa rolo wingi Meru County tuena mantu ya mege ya jumbo togera kenda hii yes okay togeja ntuku ingina ndo beretere mantu jojonde lakini for today kuna gari ngoda kuri mweshe does it mean that mheshimiwa Mutunga nonete kinyawa red flags nonto mbonete kinyawa na ability ku attack the aspirant baba angiba kurombete keki ya MP lakini kuna kintu kya karikire ntuku rutere rombeu kuringana na protocol ora ugire no tuidonere na kieba na by the way narabwirire sorry so you need to forgive him naragwire akuga sorry mbere ya antu na mbere Murungu kama amewakosea because that day haikuwa mzuri sana but at the same time kuyangindonete baina Mugwira the other aspirant for MP jite nyumewe akiaragia na ugana kwenda kwa Mike aria na Mutunga Muru kwati Anthony no ntunande uni mbaririe ugote batere igwaria kulingana na protocol ibuko batere kuthoka you right lakini ilikuwa disrespect like ibwaga no tuba kiuria kiu mbere kambue manto ja kuwa sore actually ara mteto kuwa sore ya umire ni manto ya barabara oni kiathoni kiratwari na kiombeo I was the first speaker na of course indaririe na ndirera antu mantu yara mbangite kwithia na mantu yara nkwenda go correct bumwe bwa kubwithakia barabara ntukwe mathiko rukiri ndauwa ni ntitwa kubwithakia barabara ntukwe mathiko rukiri nonto for sure tega muntu akwanti kwe muntura aitite numwe na baraba bati utumira barabara ibaba ingi barabati so barabara chionde ni bati kwithira chi in good state ikethira antu bonde bari comfortable o tukiarire mantu na yauja barabara ntuko ingi ndabera now national government ni kwa kathoko through of course World Bank marure ya wakwa everywhere mheshimiwa nuonete batu twina state of the art market coming up ya Kianjai na iruriru rikachenjia mantu sana but bitikiringo atete mwe twina challenge bitikirinda kema hello Mercedes hello
Okay, sawa Twina challenge nontu iruririra bibi bati kuya kuranira ku ibya kuria biumite mindene in the interior. So barabara ira to complain aira arimi baraba kurima irio na arandene batina barabara cio turia iyo bi yari ku Jackson bi ya iruriri. So eu I challenge yenene muno inio issue barabara ni onda andresete nio mweshimiwa era antu atiri akethira imbwithirie makosa kurima barabara I apologize before you and God. Kethira imakosa mbwithirie kurima inkua sore ke babu nambi na Murungu. Now turi a Kristo ukaromborekerio tiri awita atia tiri akurekera. So it is okay antu batiania twamurekera but tukirekairwo uri kwina mantu ya wende yatibwithikite. There is time wasted. Eita iriete wasted ringi muno 9 years and twitite ke the 10th year financial year mbeca ichithirite ikiya na ititumiri boya. So even as we forgive totiolwa that kuri neita time has been wasted and it cannot be recovered. Resources have not been utilized purai bati kwithira chirembi. So twamurekera isasawa but athandi tam totiolwa athandi tam cannot happen. Tuya kuendelea na thina eriko na thina twini oringi tuye kimantu ja protocol. It is true protocol demands buita kuma ura munini buitetie the most senior person kiri kiatho kiu akethira no akwaria na ingambi na inga kiatho mweshimwa wetu aithina na mantu yo ya protocol muno kwe kinyantu kuinge during the first term benda wikania nkundi na urawari majority leader nontu bwa protocol issues oireko oyu now oni ndi musiasa na imbendete boundaries muno nkeya komea mweshimwa na bwithiti muchemanio jwa we somewhere in fact ntetani nontu kankethira ndi an intruder betete kumuthanga muchemanio ne jwambi ja mantu ja una ubathetaira ja protocol na muntu akienda kwaria mweshimiwa aririe imagine that is indecency nontu kwina aspirant twina bo very funny muntu nontu nakwenda kungain sympathy kana kwithira ino au tambulika no awita atia ugeeta muchemanio jwa mweshimiwa yo no gataimu karwa makinyaru itone au wichithite weteraria kenda nontu no kumenya no muura na antu iba kwenda mantu jaro kwaria no kumenya weta you will cause confusion inontu obwantu iba kumena mweshimiwa oreku na alternative akuija so kukethira kwina mbi ikwina emotions jaire jaiu uka cause confusion muchemanio ne joida. So inkwenda kinyani ndenda kwithira kwina onda kwithira kwina orderliness tuheshimiane omuntu aheshimiwe space yambi space yawe abwithie mantu yawe jara kubwithia peacefully abwithie na aite atia na aite. So mantu ja protocol I would really want to respect that kinya kethira itupingana watu wethira muchemanio ne jo mwana mweshimiwa I will give him his respect na ntearia mantu ja kumundimini kithira nikanda yukia maiki kwaria nitatambua uwepo wake kwa sababu yeye ndiye yako kwa ofisi at this time until a time when rira aringi kura bakaringa kura bamwireta atia umaruka ebela. So mantu yo ja protocol ikintu tubati kumenyera sana na kumenyera spaces chiantu bangi. Thank you. Ndirameona. Hello merci. Halo. Turari nao. Habari. Ebu imono ndari nao. Ore aria na muntu wita wa kiboko. Kuma rutereko. Imenti. Na ndi antu bau. Bere bakwaria bwa ndi tutamu ndio umeona ni. Itenkorone ku. Ndio umeona nonto nya kana ajari gakero tutamu gate ndama njeu. Uone kino ntukuria na tutamu no kira wakwina maendeleo. Nonto te jonke o te maendeleo. Thank you.
Haya, ibwega sana. Bega nduga kiri protocol. Only of experience stage. Ya tu mmesema ni yetu professional, itudingata protocol. Lakini kule kagita ndetete musemanio. Na anene baba leo batuika batintambwa. Okagitene kaleo. Ende cia rungamira kwaria. Ambira na ndungame wave. Anda rungamire. Ndabwende no office nkarete. Akana siasa no tunande bakira no tunande miunge na koromba giti. Ko no anda karia i. Ndagwa ko no office nkarete. Na raia no ya demand ya gwembari. Ngitenda kwa siasa ndaria professional. Antu batwira bambira twira kaukangi. Ino teko iyo we siasa bakwenda kuigwa. Bambira twira kaukangi. Ndagwa kaukangi bakwenda kuigwa nako kareo. Ndagweta manto jonde. Ndabaura mpi. Na munenura wareo. Na mbira wa apologize. Atiku airuga impero kanyai. Mbere. Impero kanya bari mbere. Lakini ankwenda kuga mugara muwe na kiumpe. Na kiake umpatie. Rere mpia leo. Na bwiri kwa kanya kawe. Nututika tamwe wera gitata. Tika tamwe wera thira. Na muntu akeya nyuma kenda jitha kende ya kwiro na gitaburia. Muntu atiburi kwa kanya. Ide no atambulishwa kero ngania ariko. Akero ngania nejire. Ngania nejire ndikanyika gitira ate. Kathirire. Indi rimwe me protocol twekero na chonko iyo. Kenya Africans no baro na choko na bwiri kwewa. Muntu na bwiri kwewa simara yawe. Okay. Thank you. Kwina the former CS Mithika Lintori ituronete akiaria tukuyegoro na arauga Kenya kana Meru iti well represented ki national government na kwina rietu aretire CS urori kuthai CS Rikimoga waroje kwina rietu aramutire ninte chokeria lakini imanto yathuritia Meru bamo na bangi baina miario wa tofauti na arauga kiti kiu kitabatere kunengero mtu to nontu kiake na kuba mtu jo ate qualified kwithire kia CS akawa kwina bangi bare ba Meru babatere kunengero giti kiu lakini tura wina kyo thai miarie na ndake mwa kitu bukari yatongeria. What do you think? Because me I think could we that kwithiro batu twingo turi a Meru itu nyatu tukwithiria twingo nontu kinya karaka nini burae wa bando no bokachukia na ibu kwithiro bwikaura ntu kwithiro ibu bokaokeria kana what is going on na miambo mekai tobe yarawe ibo nontu bakiure kiu cheupe miario kana rietwa riu former CS aratumire irietwa rithuku muno and it is unfortunate kinya kithira itukuringa siasa ishima iribati kweyanwa araribati mwana urari CS wa Rui thai urani representative wa Gen Z kana na baba anake na kinya tukethira tuti kwina bo bati umwenda kwina nthuku iu igwa iri well represented akarinde ariku atukuaniara no bura tukua antu baba ritene kana imantu ojaja tukwarija protocol kinya ukethira umenete muntu atia then respect office irete atia awetirite respect office ira awatilite and again kuweta antu kaba munana akinenkerwa anabau ibaratu ichi ina baraba ba lifted already lakini untubu president abwithiri bakuyukia muntu atineweta atichiwe that is how you mentor leaders na mwana urakiri akwe wakanya yakau menyo to ukimenya kinya ne thaira ariku ario so woni kiu atiri itomwe eshima nontu kinya mweshimo alintu rira ari ofisine itomwete eshima twinde so mwana uranwe naye weshima rira weta atia rira akondeserve thai ari ofisine na batwe atongeria bara akurakuru ibatu kinya to bati kumuonia mbi
kumuonia njira na kumu-encourage. Iri ratu tikwenda kutuika selfish. Tukamu-encourage na kinya mantu eraumba kuithira meni nontu atethira airi njirene erari ringi. Barabari experienced wamwita yabau baraweta wamwita you have a cup of tea wamwira kubwitha kwao kubwitha kuona you know that is now being selfless as a leader. Lakini mantu ya kurumana it is very unfortunate na kinya uni yatingwiriti. Okay, bwega kambuge rira president bathuraga CSs. O no tuitite kayambira kau ria constitution ikithithua na 2010 augite CSs batithura siasa. Bauga bakathura professionals kwenda bakomba gwikia ngui na mbere. Uhuru bathura first professionals. Basoka bona gantu baba tena umaarufu nuntu batikomba kubarombera kura na aria bambire kuthura a siasa. So ndinama mheshimiwa Linturi arakompeaga waziri Oruji na antu Ndwale nuntu Ndwale na twire athuri antu bari Waome nuntu bathuri ni a siasa na bakomba kuringa etuma nuntu nandi ura wari musiasa rita karinga etuma ya siasa akombo cokeria antu na agacoka gaita ngugi ai. Lakini muga etawa muga ti musiasa. President augire athure professional na ndimiru athura professional na no twera gwenya siasa babangi bareo ibera kwa bathure barega na bauga bakare na itebia ai bauga bakare na itebia na oyu uri kwetikiria. So ni penda kugatiri kinya wengwa akuthoma na thomerete ngugi ni penda kuwa naye bakanyita ngugi kinya wengwa no tumiru tikere mtu mwake miru te mtu mwena ntu baba ingi yenya ni ngwa kae wagatika urande ni ubauga gane ate no ntu yenya ngwa no pewe kodi CS bauga ntagwiri kunengwa no ngwa gwiri kunengerwa kanate ndenda mbere matutaga kadha na gwita ngugi yentu kira muga kuthithia agwita ngugi ende atena siasa atena siasa ende no wenyongo nkamu advice mwira atiri ukuru bora guona it doesn't break any bone akarite ndina Linturi banyo sai amwira amiru wathire go thirikari ringa muntu antu baba ringe tumeta ge president we ndro kinye president diri na karende akiraito nuntu kireito ratweka minister amwire twigwita uju nuntu muntu gakuragua ko ndende nya wengwa a consult antu ba akathura na akabathura nuntu muntu na consult ya untu bene experience ya itibieku itibiu aba consult na ndikethe akora arumigo na rigano ikuruma nuntu musiasa no atura musiasa akuruma nandi runa na akwira solo rigana irua ningo kaburu maraja iri atega kona atagitate so ndanda muri nyengwa na consult antu baba itaneria konkugi bone bimiru kwendo tethwa o makwitha kwino kuringa gwetuma na uria iguru na watu uringe tuma ena ndeno bisi na aria amba kwitha kurinto bithi no weta kuona strength weta kuchwa mtao kuruma ndauga atiri musiasa atithura barabo urona kagita mheshimiwa Mpuru barumene abakireito ne baba ari amwe utona utorikara ringi mheshimiwa Mpuru no mwana munya na nani ibetha bari amwe asiasa batimaru na batikera siasa krone rene boyura yura ne bubure haki kagita gakinya wone nyambe nsunda baketheri nao na mutunga akejo kuruka wona baketheri mutunga nunduri bwa kuona kira kugitate kona kya kwenda asiasa bate maruru kinyo akethena maruru atugwira musiasa ari wena na muchokeri bwega no turamwirire leadership etionanagio nene bwaku bomwire kana power ayo leadership yuma kinya ndaro wimwana na withe na leadership kurukie mtura urumu nene denda uburi beauty bire akimere tumaruka no tukura time kwa nithire please direct ambetekiri mburi beauty na njira enku kwina ikuthire to kwina nguto ya kwamba gavana wa Meru na sideline deputy owe ni kintu
kiari tu sana mwaka ya binti ngavana umire na kinya deputy pa umire bonde deputy wa uninte kuwa design line so nte komena bukuma manto jaizenu na ngavana no wante ona deputy unge wa kuitania kwenu no ujo lakini kuna antu batumire bandu bakwira ngavana ukethro to mo side line then mwengo ge ya kuita nonto for example kategera the former bwana Kiraitu Murungi na ete deputy we department Ntochu. Yes, na mwete department gwita kwa tukaginya apart from ku deputize ngavana na ngugengi ira akurita ndene county. So antu bakubangi bakuibwa deputy utekinto ai kyo mukipu busy. Kana utengu yai kana utengu department yai ekuona nikinyawe na gwitira Meru ngugi apart from kwithirwa now supporting governor. So na manto ija tumite antu bakethera bakiaria sana. You as leaders ba Meru kinyabu no ntubure bwina uge na ne antu bena powers. What do you think about that? Ipo gano to bakiure kiu cheupe. Bombere tambue thirikari irana wakana yitithagua ura aria igurwa akwenda mantu ja deputies kwewa ngui yatiandikikiri constitution no tina ojari ini ngavana uretha irena munini owe athwana kiimbati umwambi umwangu ya kurita botithuki go keep muntu busy but arantu bakuwa kuina rift between ngavana na deputy wawe jara mantu jara tubati wetikia cheupe ijaraja kuuma kiri the horse's mouth ngavana na arwamire au abatina thina na deputy owe deputy no na arwamire au ambi atena thina na ngavana in fact ndekuona mantu yo yagi circulate I sent a message to the DG damuria any issues ambira no absolutely no issues oibu ambirire now kiri mantu ja kwewa ngui kukethira kwina ngui au mba kwewa ino ntu ituonete bau bangi baeyawa but again dau atisheria itithaira isherieni no wewe na no urege kwewa but kwabua muno wina untu buku itatia buku ku engage so kukethira kukiombeka ngavana no amwengo ye kurita akethira ari mbisi kutethira kuthuki but again tisheria kuambi deputy no mwankae wembi but kwabua muno anenkeri kintu kya kubwithia. Thank you. Ipwega kambuga jani ngwa jau madambe sundauga yagi katiba kutio athiri ero athige ngugeje fact principal assistant aragatumwa akathithia na ngavana kaya kiongothia yonde akarariku lakini yeu tukuga menya deputy ngavana kwena araumite na tubara umete kibono bali constituency ujo igwa ni gwe represent na ngwe fulani nontu turana setire president ukugera Kiraitu anekera to ministry department nera munekere na ndino na yukipu ayo bisi na kethe ala ansara bonyekera ntubara itaira nguge anyongo akaira na kujibwa nontu wangi sample the responsibility to know his ability na ndo karago nangia muntu ene responsibility ita otemenya ability ai otemenya ability yewe kwa unyani ngwa kinyethera ngavana na bugate na thina no ngia bugate na thina definitely aswali wa gwalisa mwaro liko na kama liko jiani laja no buge PR kaugo tena thina lakini gantu kauko kaumirite kwe muntu kethe a whisper somewhere onge na ba ubangira ba uba whisper around ko iketha ba gwe nguge ati ngavana na mwenguge kenda at least nyanto ba na umanda mulinda umete ba gwenya bo represent batadhulirwa karani okara ofisi ibadhulirwe mtuko baitira ngugi baadhure mtuko baitira ngugi. Okay. Kiuri kia mwisho kwina ruma o yeuri ingine citite na mbere muno kiri mantu jegie deputy president gukonia rwaria rwa between the UDA and ODM coalition na
UDA iba make it clear that okay thira baga form coalition then bati kwendete kingi less than kia deputy president. At the same time ito kuona deputy president urore onwe ngugi uraba kuitaniria ngwina president urore othai na still president no akwenda to Mount Kenya because it's only kana chiomba kuma kiki Kithure Kindiki now that no utongere tirotero Mount Kenya na no akwenda kure yu so rwari rui rwambiritie tayari rwakuthithia coalition na president tuna kuonekana indene rwari ru sana no tunogire ODM lazima either form government kana whether indene government. So now the question comes, if antu baba getekaniria ou baugire na ndi bagona bagwitikaniria bagwatanire, what do you think boka happen ki Professor Kithure Kindiki? And if it happens that president maybe almost sideline kidogo, then what happens to people of Mount Kenya? Ibwaga nontu bakiuria kiuringi cheupe ngichokia na ngichokairia mutegeri wa Meru TV uthikiria wa Thiri FM mantu yu yarario na yarari tue largely nontu bwa ODM na UDA kiama gietu coalition ira itite gukarika but kuringana utegera gwakwa ODM is already sorted nontu bwa nguira Aida Ondinga araerwe that's a senior position nera igintu gya kuwa atiri maybe the most senior person akwewa ngui ariku akwewa ngui ara now kire tuje ki Mount Kenya so woni from where I see it nte kuona kwina mantu jauja negotiation tia kiti kya deputy president ringi na kulingana na goodwill ira president ya eneo ya Professor Kithure Kindiki nte kuona kwina rwatu kwa kana kinyamfuasi untu jabubu yete witate ukarika ni anga batu tu ingwa turi Ameru tukaremwe kuibanga ruru abo karikite abo karikite politics is never permanent abo karikite tukeya kuremwa ni kuibanga but pura oni mbumba kuromba ni tuithire twina unity ki ku negotiate for this deputy president seat na burankera antu ba West Mount Kenya West kana rutererwa but we turi Ameru tuithirite twi a very faithful girlfriend since independence kuma ndira umbwa yetu Kenya kuma rira twatire uhuru tuithirite twi a faithful girlfriend rutererwa rungi tuba supported kabisa mantu ne yoyonde so oni burankiwa ankiwa ba reciprocate batike ya kuonania bare selfish kutuika ati no mwanka kwithire giti kia deputy president no gipikiro kuma ko na te Mount Kenya East. At least for now iba batikinyabo ku reciprocate tukoona iba usupport mwana wetu Professor Kithure Kindiki for deputy position now and even in the next dispensation ya 2027 au kwa kuwa kuina thina between them kana ura president aumba ku sacrifice for anyone else bubu teoburu noreganira bu te kuregana bu in fact kabuteo buteo kabisa baraba Mount Kenya ndau atiri no ntobwa burato toire kuba support nabo kinyabo iba reciprocate baite atia bato support now that he is an DP and next year rira kukethira kukita atia kukiendeka a deputy president so kire wabati kuendelea na conversation iche upe itwetete omeambiriria conversation at an opportune time to ameambiriria ya kuwa atiri barana bo kinyabo babati uchokiambi uchokia guoko sawa so nte kuona manto yo yana thina ni ODM has already been sorted by in a position yo ya Madam Aida Ondinga yeah thank you tukija kiwe bwana mingi nibetwe yes ni mai bara erogiti lakini nibetwe Sam
bakuma kiama kia ODM ibaugite gitikiwa idara ero ikinini muno according to them na barua kulingana na Karli Bewe ati batere guthiro ne tikiu bakwendete kinene bakona kiu kiribo ikinini sana. But do you think if it happens rais akethira na support ya Nduma Kenya? Oni gachoke mbuga atiri na different manner. Ndendo gitegera na njira imwe tofauti nera manda mwagweta. Ndendo toga ODM na njira igiri. ODM ya Njaruo, ODM ya Baluya. Rais yake yojukia nundu Gladys Wanga naringite kampeni sana kenda nengero giti kiai kyo DP Njaruo bakayo nengero giti kia deputy president mathu ya kareka uketha kwina rebellion kiruto gitira gwire Mount Kenya na Baluya bakaya kunenkerwa batu kibo bane kwa deputy president nande uketha kwina rebellion kiri Njaruo na Mount Kenya kiwe so the best nande irombo thithia na ka maintain status quo na kare na kithore kende kia mbio ai president yewe kenda bero ai deputy yewe kenda pauga nande nyabo kija no bwethira aro ariku abuyite kwaragania njekwa of course opposition yakathia mathabu jai opposition yakathia mathabu jayo na namba cia me kagirio kara ni namba ciayo kou president yede mtu mume atenda another Gachagua situation atenda another Gachagua situation by the way ntegango ana kurigireti kaga ona ntuntu murume akagua na tanda thithirie no tuketha kaga karire na Gachagua akirio nyaki wana mutanga mando ya ile so tauti election riu ni gwanengera kindi kina ndi nuntu nkweberaje uyu akina ndi nuntu no egwa wakarire atajipanga kama mwanaume nuntu atwika gaita kithure kindi ki ari deputy owe bala kanengera iroketha kwina mori bejo ni kuruki so wacha kaya hapo. Thank you. Tukimbie Mwash, parting shot kindly. Kitiria kan kaua ankera kariba Tigania West that indiritite kwithira ndi amwe nabo magoyegene na challenges ira cionthe irio lakini 2027 thina ira cionthe bakumenya ira irio imbigite guchithiria cionthe na guchokia heshima rira babati kwithira bainario nkarichokia na Tigania yetu itaheshimika nationally and internationally na imbendete muno mutegeri wa Meru TV muthikiria wa Thiri FM na wapenda asante kwa kutusikiza. Thank you. Gaston? Kanchokie nkatho muno kiri mutegeri wa Meru TV oro tutegeria kagita kara kothe na kinya kiri muthikiri wa Thiri FM mbuge orija Caxton Miungi ndina kiroto na kirato yako yotuika senator wa Meru na oni mbugite nketha kiromba kura na kiama ya PNU na inkwenda kuga bwegama kinya tuketha twe baba ingi kiamera ya PNU baba kuromba gitikiu tugeta musujo na twetha musujo no twete musujo kana nyo opinion pool ethithwe uroketha epopura akuruka batu tugamusupport twitwinde ketha yoni nkamusupport ketha yoni ba support ketha nungi tumusupport nuntu tukwenda kumbuild kiama kenda kiama kitha kina unity nkwenda kuga ngaitaniria ngugi na thuru ngaitaniria ngugi na leaders bangi baba ketha bathuri nuntu bonthe metho ja wananchi bwega. Thank you. Bwega sana. Kuna mtu gwitwa Masi arimbira Kiki Bensuda tik MC Tesh ibwega sana na kinyaga no tubakwithira ria una batwe na ungatirite rwari rwetu rwa ntuku ya narua kwina message mbonere aja ni ukwenda kwithira nkithirikiria niyo
Okay, sawa sawa. Kuna mtu gwitwa Paul Mwenda arua following mheshimiwa #Gakimboi. Let me ask you a question. Will it be possible to reach Singapore with this government for sure? Ngichokeria mwira akije kanari. They are pointers. Sio tuoni itwetete Singapore na twakinya. Let us be hopeful. Okay. Aya Viska ivwega sana uri au Natesh, thank you so much. Gatukathikiria Enery kumurotero Mekindori, thank you. Gatukathikiria kana tukathirikiria au not about time, but thank you so much mutegeri Meru TV na muthikiri wa Dairy FM no tupakutha bwina atu kumakagita gatwambiririe nkona antu naro baringite thimu inyingi sana nyetha ntomba kuwata chionde, lakini thank you no tupakujukia kanya gaku kuringa thimu na kinya gutuma SMS rutira Facebook, YouTube na kinya akiri SMS cia kawaida. Mheshimiwa, thank you. No tupogwita okeza. I really appreciate. No tupokuja kwariria Meru na kubaita na manto kathumba. Bwana Miungi, thank you pia. No tupokugwita na bokeja. Mwathani abutharime sana no tupokuja kwariria Meru. Mutegeri ngakora ibwega withiro no tukobuthongi mwanka ria tugatrima na kairi bitajeri wa cheupe. Igita rĩaku rĩa gũtetheka nĩ rĩrĩkĩtie gũkinya. Arĩ ũkaigwatĩra bikibiki na kogori gaka kanini gaka ũthũ. Tiger Captain Motorcycle nĩ tũkwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twĩna mondero jũmweru jũmũthongi Captain Max 150/30 ĩtĩnyunya mauta kenu nkaira gwitia kĩbari na kunoja kwĩna ma. Nĩ tũrabũretere bikibiki ingĩ ithongi mũthemba jũrĩa jwa stima koga chanji ĩtĩnyunya mauta na nĩ tũgwatanĩrĩte na